Ia ele pa ia malu Samoa le fo ia fiafi. A so lua le aso. A lo fitu le masino Januari lua felua se fulu ma lima. Au tato iai ma ngatu le tato folonga. Ia ile vaiaso mua o le tau te vaiaso mua. Ia o le masina mua o le nei fo itu sanga ele so ngia. Lua felua se fulu ma lima po le lua o lua lima. Le lo famlaga le le toma le tau ya majo i au kilani nei ya me se foi ya nei pitonu i au kilani saute u tele mai lo tele va ya le tau mo le lava loa o New Zealand ma ile le motu pito i lunga ya majo me se foi le majo motu pito i saute ya o ine ya ye manukau mala va ya tu i fa fo ile o tele ya male hanga mai foi nga ruenga de yaso langi le mea uma mana ia le sesulu mantanga o fio le la. Ya, mai lava fo ile tai au se ia o mai le taimi wa o lea ua mātou to ai ngā tau fo ile le o le tau mawhanawhana. Tama fo ile mia ia au. E a whale valu. O la ua whaasolo momoe Samoa. Mai si atunu o le Pasifika. Ia o lea lava e peko lo solo mātou i au kilani. Ia wa mātou i New Zealand. Ia ua langa o lea ua mātou i le sama. Ya e malulu wale afiafia be se foi o va ve au ese are kulanga wo ye le tau o yo le o ita tau te lo ai le o fofongia ya o fofoanga ma me na fai le tua a wa e fai tau wa tanga te ya so fai so ma au va ai tau fo mai o tau ne o ma fana ma tua ma fana ma vela fa solo ato te le ai na to fa fa le to te le bo le ni palankeke. Ya a o te mi nei o te fai atu e maluro le afiafi o fai o fuma fana. Ya o swing o le tau e se foi vaenga o iai. E le ti o foi a tu ma te le tele o atu nuu. A so o fatasi ma malo au fatasi. Ya e swing o le tau po le climate change. Ya a wa o vaenga na o iai tatou e le ngatala na o mantou ni usila nei. Ya au te lo foi o le lalolangi atoa. O mantua a fia la vale o sone. Wa talo fatu la, mo folo fatu. Ya ina nei vanga o le viafi le tapo inga. Ya ila tou o lo i mota malawa. Ya e le o ngā lulue a o la tou fo i whaivaia o le fatu a inga tausi. Fatalo fatu a siata le rei taimi o le afiafi. Ya e maise fo i. Ya o fea lea e te maua ma iai le nei porokalame ma le nei tautua. Fai pea i le aso, ma le aso. Fatalo fa mau folo fantu, e le suafa manu malolo tātou ma taisili o le langi. Fatalo fatu i Samoa lo tātou baturo. E le nei fo i vaitau, ma le nei fo i vaitaimi, e a e whainga o le polo kiki ua iai, e a ua ese le levo. Ua ese le levo o le ua iai. Ya ai si tatou o mo tau te whaatalofa. Tatou me i maila ia lea. O le tatou to e taranoa le ma whaasoa. Leanga e iai mea ke ke le ongo kukupungi. E iai mea ma tautia. E ono tutupu. O laifa anga solo le taimile nei. Ai toi titi manu ma ilunga. Ya, e a fea le tatou whaasoa. Mai o le mana tua foi no fa tu tu sanga le te nei a o to mai tau mai foi ia fai ungo por kalame o le la tu sanga sa o fa ia tu fa pea o le tu sanga le nei o le asuile a pe foi o tu langa o le tu te ia vai e la ngunga i ki ngo makangi le le e la ngona i tino a fai o le nei tu sanga o le tu sanga o le a fai lo ai ioe, ma tau tino ai tangata laela lafi, ia ma whaailoa ai tangata sao, ia ma whaailoa ai lea kungu, e whaailoa ai lea tunu, e na ia to e tā pena ai lea tunu o Samoa. A wale si ala tō whai ngā balota, a wale anga o tangata nei, o tangata o lea vea o ni taitai o lea tunu upo taitai o malo, nono winga, e ke le lo lato matawhai oi maro lato tiu te tau ave. I le vainga o le soifua. Ea, ai mai se foi o le lumana i manuia. O tangata anu o le tātou o tunu i Samoa. No winga la, e tā ua le mala malama ma le nofo si la fia. Ea, mara to o tele o le tātou o tunu. A o le ua o mai le amatanga o le tausanga. Ua a makaveve la le mea le nei taimi. A talo fala ma ua folo fatu. Feo yo le tala le lei, whaafitai le tau tatalo. Whaafitai.
E iei le teimi whapea tātou sole. Ola le wharesā I Samoa. Ola le ekalesia whaatupula ia le numera ma le whaitau au whai o tangata kerisiano ma tangata lolotu. Ai e se a mea ua tūla I mai ua matua sawa sawa fo I le alu o le ola le ami o tonu o le ola ia matulanga whapea. Ona whapea leo tātou. Wai mawhaia o ngā fua e ngaka ma whapea. A ole mea e ali I pei e le o. Po ole mea e ua le kari mai ka kalo. Pe ole mea e ua le ila le soifuanga I le launga ino le upu le atua. Ia. Ai e le teimi e whaatanga I le atua. E le teimi e whaatanga I avanoa ma me tutupu. I tu atu o ni nā mea peingi mea lele lei. E kupu mai ingi manguia mangi mea sirisiri. Ole manulauti si o mantou e kale si ole nei tau sanga ma le whaalinga fo I wa tu ule mantou taitai. E whai ma manulauti o le sāvalinga ole nei tau sanga. E whapea the year of greater things. O le maua mai le tusi pa I e le whenga inga fau. O le tau sanga o mea ma tau tia. Ma mea o fofongia ma mea kekele. The year of greater things. Ale wakako amaka I mea makaukia. Ale wa amata I mea te tele. Uyo lea. Fatalo fatu fio yo le tala le lei. Fasorola fatalo fa ni vanga o le viafi. O tau o lo mai mo ta malawa. Lungo le ala tele I ta vale o pasi o taxi o loli ki kapila o a umatu ainga a wala fela wa inga o loo tau mai ai po lau telefoni a fa o mia le pasi wo fo I kuare ngai kaimi ma lo le nga lulu ma lo le tau tua ainga ma lo fai o le faiva ma lo le fa longo tinga fa fitei tele yo tau te mo tau faiva ma lo le alo lo fai ma tua ma le alo lo fai fa nau ai mai se fo le tau tua ina o le fina nga lo le tua whaaftai te o tau ngā lulu le ni aso. O e foi, o le ua toi foi ele I ngā lulu e na matua tā whawhau, ma whao ngā I o le kau ke aso fia fia. Sa o le whawhawhinga I o e pule mai. Ma lo le peko. E na o lo sau mai tua, la uatu le pefu o vai ave kakai kua. Walang o le kele ngā o le si au ka whawhau. Sau mai sisi fo, peko I sala lolonga alu ma pefu o sala lolonga fufuru pai kua. O le whainga le nao le soifuanga ua tato iai. Ia, si uila o whamalo. Tulau o woma paanga mamai. Ale tato programi o le tauta iai. Ki ase ki kale o kako fai programi. O swinga le ala ufo I mele malanga fo I lele Amerika. Ia mandua la snow o malulu. Ia o kasau. Ia pātonu ale lai loka mua uru maloka whakawhaka o ka whaalongo kunga. Pingi ngofo afi la fio isoro mai tutonu o tau o ki e pistons o le mamama. Ma turu whafonga le tunu. Ai whaaftai tele lava. Ia te oe lea te fia. E talia le tautua ma le onanga. A le tauta ia e ma le Blue TV. I lo mota ma lo lawa. I lau televisi whaasala lau ma lo ofisa whainga luenga po fia lava. Share le tatou programe. E mana neia vaenga o le a fea le tatou programe. E le tatou whaatala noanga mua e whaati ai le a fole wha. O le tatou whaatala noanga lea. Tau te whaatala noa e mastasi foi. Ia o fo mai o le whaatou wha manino. Mai le piwa you provo you ta. Tūlanga foi o se matati asa au sia foi e le neita mali. Samoa, e ala foi I sana tusi nga sa te tala lo I Amerika. O le a tatou whasa, au tatou iai la I le proklame, ma tele o vaenga o lo tutupu mai Samoa. E ei manisi o nai video, manisi o nai whaatalitala noanga, o leo na outo e tapena ina. A o tali ai le fono o lo whaia I le taimire nei, o ana nafi. Ai so ka ua kupea. O ana nafi. Sa whaia I le fono le kapeneta. Ele aso na nafi. O le fono la ka peneta. Na mauale I unga ele aso na nafi. O le so. O lo fa nga solo le fono tanga ale fa le tui. Po le caucus. Ale fa tu le tu sa mo utasi. Just to give you an update. O le aso la na nafi. O le ana maua mai le tala I le unga o le fono ale kapeneta. Mana tua aka ule fongo o kapengeka. E nga o le fionga li tamaita I pale mia. Ma minister.
nga o mingiska o ka peneta. Ele yai ia mingiska lango ele yai fo inga ingisi sui fai pule ele mangisi. Nga o le fionga le pale mia mana minista. Morisi la fia melanga ka o ka peneta. Ona na fila le no fa ia tu le taimi a alu tatu te yai. E mai al te yai ele mai a mai le fono tanga lea. Pe taila. O le la na maua pe ona mai lunga inisio justo singa. Ma ele alo fia foi. O le atu ina sa o atu lava le unga ma fafa dala na maua mai i le unga o ka peneta i le asona nafi. O le mai ai la o le ka peneta i le asona nafi mo le sila fia le atu nuu. Na ave ai ele fionga le tamaita i pale mia na maua le feilo inga. Fionga le tamaita i pale mia ia fia mena o mi mataafa. Ia malana ka peneta ma le fionga i le minista o fatoanga. O le mafua anga tonu lavalea. O le fonotanga le emergency fonotanga ka peneta na nafi. E tolu vaenga na ave i ai ele fionga le tamaita i pale mia. Morisi la fia le tunu. Le hanga o kako purkara. Me pe hanga o fea. Ele se me nga ki ke ufa pe wa i fa pe mai tanga tai nga o lo ai vaenga i wa fia ia e miska fa ko angale a mai al vaenga le no e ro tu uma ai ta u fo e to te fili mai ai ma fa ma sino ale tu no ia tolu la vaenga pe tolu fa ai unga sa ave le fionga tama tai pale mia anga i le fionga de minister fa tu anga e fili mai ai e ko ruang fa unga ave ai mua step down. O le vaenga mua le na. Step down. Pe fase e tua ngalu. Mo se taimi. Se ia maea suenga. O le option mua le na. O le option lo na lua sa tu iai. Pa ma vai. Resign. Ma le tua mai o le option mua vaenga ia korunga ave iai. Mua step down. Lono winga e a mai ale fa to fa la inga puli ai le loto le sunga le fionga le minista fa me ese pe fa se tuanga ai si fa nga solo e tulanga o le mata upu o tula i mai le moli ai longa lua fa ma vai o le vaenga na lona lua ina ia mani noi le totele lono winga e fa ma vai a toa malona tulanga fa a minista e le fa ma vai fa le fai pule le ngol mernga kulou e le pule e se pale mia o lo ku la fa fai pule o le filifilinga na lo tu malo le sa e sa wai te tonu il fa nga pa lo taina e manino le tanto o tu a o le vanga lo na lu le na ave iai e filifili ai le fionga minister fa to anga mua fa se tu angalu se e mai al tawuru manga o le mo lianga le to lo lau masino me lo na lua o le fa ma vai mai ma le tofi a minister lo no winga a fa ma vai la e ko su era se mingiska yes ko se me e se la ma fa se ele nga o fa se ko nga wa mo ko se senga le nga mangingo a fa se tu nga lu e tu ma war pe ele na ona le o te fa ia o tiute ai le ai la se mingiska ko fia kai minga maybe a rest uma ia duties ale o le fionga le palemia o le sui palemia po o le mingiska lango fo ele to filia se mingiska o le resign fa mava ia nga usi le fi a resign lono winga o le ai la le si to appoint atu e ave mingiska a o le option lono tolu o le fatea ia pa masingo mai la o sa mua fa se kwa ngalu ku maulo ku kongi ele fa yo kiuke o le ame mai la associate minister o maybe o le avele e fa il palemia sui palemia o whoever assign temporary se ia mai aka burumanga o le fa moi ale ai fa mavaya ku longo winga e appoint pe filifilia e le fionga ka mai kai palemia se isi mingis ka fo e nga ke fa wa la le pa inga fa mai tolu kuli markulanga o le fa mingis ka longo winga
e kuri la kuru mingi ska fou ia le ia mangana ngofo a faipuli ko sai e ko kiki ale songa ese esenga male option non na lu ole resign however ole resign ia onai pe ia lo ia lele ai ore kuri ia uma mala uma ia ka ko ing me ngaruenga now a ia ina minute nei tau te atu malolonga what do you think what do you think e makaukia le mea e makaukia o le fono la le fai kai mirengei o le fono ale faafare tui o le fongo ale faafare kui po le caucus ia o le fongo la lea lai aku umai lo i kukongu le vaenga faa upu fai ale faa tua i le tua sa mautasi la lunga kai mirengei ma o ke kauki o aku ele o maua o lai lunga ele fu se mea kauki alo e kauki alo vawa i fua i lea mea we need to tell yeah we need to fight lo kaka e langa o lai ka pua i mai sa mo i le kai mirengei o le mea la kupu la lunga la lo le falenga le anga e ser ka pengeka o le ka pengeka e pule le pale mia ianga mingiska o le malo ese le faafarekui e ese mai la le awivi ma le faavaele i le faafarekui o le faafarekui o le iai le kaikaifongo o le iai le sui kaikaifongo o le iai le board ma mea uma e fai la si leve ma ale le alanga luke fea kuai e mautinoa e le o maua se kasi ma se e le o fai ngofie le fongo le o fai kai mingi a o ia ia ka pengeka o le o umanga vakur fa ko fala inga ale fionga tama tai pale mia e fili mai ia le fionga mingiska o fea o vaenga nei e tolu e nate talieina ele ai ma se vaenga o vaenga e kodu e iei se vaenga fu ile le whapea mai ai e maua se avangua po o se kulanga fu ile le ia ngai ko ke mafau uma ai ai o ke fia ke le vange menge yo issue famai ke meo le lo asiaka that's my job. That is my duty and that is my calling. Leanga o ke fia koe whaafo ia kula i fofonga ma fōringa o kanga kai whaia whaiunga ia. Mea sao ma mea le sao. Lau wakua la keisi lea. Ele i le waku ngei a ngā luru ka māloa whai pisi ngisi lea. Ma whai mōlianga e whaasanga i sui pāne mia. E kusai malanga ua pako ua whaakau i sui pāne mia. Aleanga news mai. Makua i fiu foi la observa ia makua i sa mala mai kamanga. Ko i sa mala mai ia. E ka umai lea kungu. Leanga o kuaku o sa malanga nga. E ka kau foi langa fai eise mea whaapea. O le are mea whaapea asiaka. A fai kau ke pepese le rule of law, your honorable prime minister. What happened le case lea? Sa le ngangor ka miksa vai. What happened? What happened le case lea? Ngalu le palangi lea, ma fai mo lianga, o le sui pale mia. Ua ia soli le kula fongo, ua ia whaakaualanga ua paku, e au ngoa malonga io iai. Sa fai mo lianga ma ave whamisigonga. Nga ave ngi option se kolu whaapea e le pale mia ave ia kuala. Nga ave ia ngi option se kolu whaapea. Wei, kau koe kafi mea asiata whakali weira mene. Ioi, le yo luke kalango aku. O ka koue kau ke pisa, ma fai mai. O lai maanga ia se i fai le rule of law, uphold the rule of law.
Ah, si kako e uphold the rule of law. Ola ula fesili. Ai se anga le ave ai option ni e koru sui pan mia. Why? Alenga ave ka malo le koe fola ka malo le runga. Anga ave ska malo la po palangi le nga makua ave ha. O a morianga e mawhainga whai, o a morianga e le mawhainga whai, o ai le kawa I ko harmony agreement. Nā lana mea ngale ave option si e koru. Wha ma vai, step aside, step down, or step in, or step forward, o a uma me e ko inga step e whai e ngā mea, or side step, ma le longa kolu, fire. Ai se anga le whai ai. Why? A lea ngā ku ngā whiriwhiria, ngā ku ua ia I le sui pāne mia, longa ko finga, longa sa olokonga, leima se mea ngā whai ai. E matautia le mea lea ua tūla I mai. Makaukia. Na ona ufaya tuai. Sa upisa kuanga ngafi. Pokala kuanga ngafi e. Le sa upisa kuai. E le nga o le case le wale uvangia kua. E ei mai si case. A le kau ke whea kuai le case le lawyer Sili. Former Attorney General. E whea ku, e wha mai isi alango le mea la ngā si atalango le. Yes, o le su. O le su le mea le mōlia ia la auli. E ongo morianga o le su a le ri le mai Euskaria. E ongo morianga o le su. O le su le ngol mea nga. O le su fo I le mea le nga ave le former Attorney General. Ua kuli ia. Ele o sa o le whainga o le wha amalo lo ingo ia. Ele fionga ka mai ka ipale mea le ua iai. O le su le mea nga. Ai se ala ua le apalaya ia o kulkula fonga. Why? Ele or ko harmony agreement le wo fai. E se fe mai ai ia. La utango to fa popula tu le vaenga le. O to mana tu mai fo isamo. Le melenga se fe mai ai le longo po le harmony agreement ku la epa. Mali mungi. Le attempt of court. O mai fo ila ia ko fa maungia le attempt of parliament. Se sira mai le vaenga le. Angan ku la ia ka mai ka I parliament fa msingo. Langa ka unga vakua ka ia ko sira fi ai. Lenga ku la I court. Ai se alanga le fa ia ngai mea step aside or step down. Se I mai a makulanga. But by the way, I think e o lenga uma e ngai. E pay back se ka ko ami. To e fo ile o la utala le uta fa atu. Ile vaenga fo ile lenga se fe mai ai le longo le harmony agreement le ko wa ku fai. Ia kuila e pamalimongi. Ai sau I parlemengi. Ele I whasahoa ele parlemengi. Ele I whasahoa ele parlemengi. O le ane mele na whai ele whonga whitalai. Mana tua na matua whaatua le lafo. Sui a koe le whonga whikalai. Ele koe ka ua kuila e po se ka ikai o se ikua ngai. I to tonu o le parlemeni. Ai nga makua refuse ar ka maloa. Even ne manga o yeilanga paki. E ka kaunga wha o ngā ku yelo nga mafu whau kulou sa mo e step down loa langa la wa wha maungia wa wha maungia wa guilty. O su mai o ele fiat wesi. Wa laki le step in o le whonga whikalai ma le parlemengi. Le ngā lai ngā avea whonga koe ma kai kai o li kua ngai singa ma I kai mi fo ilele. Mangko koe mangko mi fo. Le a se ero ngai lagu whonga koe kongor mo ka le parlemengi o ngā whailea ma kai kai. Ai a me mai loi kua ua uma ia kai morifongo koe me iar kai koe whaalangia ia kuila epa. Leanga lai ke e kuila epa I le karia inga. Se me ka u se step down. Why? Leanga o lainga ke loa, he's above the law. Yes. He's above the law. E le or koe ngā mawhau ngā le o ia I esika ko PM. I'm just saying. Ele ole uru ko filua le len ko filua ko I le HRPP le ngala ku walanga or sui palemia le sa I HRPP. I'm just saying this. Ai ona ingalo.
Wa ke koe fia karangoa kele ai onga ka ku kai mi. Se ka ko mo me fa ke ka ku fa karangoa le langa on time. Le sunga fo mai le ko ko le le nga fa sa me harmony agreement. Ai sa ka kaunga o mai loa. Ua fiu fo ila ko pa ki e fa ko step down. Ele fia step down ele fio ese kanga. O fio ka mai ale ua umale war paki. Walanti la le malosi o le fongo fitalai. Le i fa sa o li or nga ko nga me du ko moka. Le nga la yanga fakule la fo mapasia. Fongo koe o oe whether you like it or not o oe le la fai makaika yo ri kuangai. Se ia umanga kuri fasalanga le wori ia fa palmingi. Ia. E nga sau ko ia ia le sko ingo fongo koe nga me ia pie kau li alonga kingo nga me wo kupu. Wafu ilanga lai fa fe langa e malo siar ko ingo stuilang fufu mai fa foi pekisa. Tato wori malo longa. E ke ler ka ko fasoa mai ai video ia ngo mo mai. Lea iai le mingiska ua leva o ngai ai loa le melia. A le fako akupula. O le aru aku uma, a le se ia mai olea. O le a se ia kuidunga o tauta ia elea. Eioi. Ela ka se ia kukakuwa. Eioi. Ai si tatotu momol malolonga. A foi mai. Ona whatealo le tatu whatanonga marisunga le li fo mai o whato wha manino. Ia, Dr. Namulo Ulu, ia po Dr. Tavana. Vafuti nau tavana. Ya, o ia foi o se whaia onga o le ngana Samo. I le University le Brigham Young Provo i Utah. Le amaya, tatu whasalong wha business nei. O le leina ni fula va ila tua fa tu mo ngai pe lo swa fa antoa email po se numero le telefoni e mai sori tua tusi mo lo ai ngai sa mo mana tua fa tu mo le swa fa ma le numero le telefoni e lua awale mfona e tongi nai lo fa tau o lo ava no le online banking mo New Zealand wa sa o le leile fa o lo ma le Fili leo fa yo le talo fa vanta te fia fa tawina mai le tolu se fulu fetu se fulu se lauta la e o atu la va ile lima se lau lima se futala ona fili lea o le upu check out e fa mautu wai lau fa tau Maratua, whaatu mo wha mo ngai pe o lo swafa antoa e meli po se numero le telefoni e mai sori tua tusi. Mo lo ai ngai sa moa, manatua, whaatu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tongi nai lau whatau. O lo ava noa le online banking mo New Zealand, ua sa o le leile whare o loa manenu. Fili leo whai o le talo whakauta e te fia whatawina, mai le tolu se fulu fetu se fulu se lau tala e o atu lava i le lima se lau lima se futala. Ona fili lea o le upu check out e wha mautu wai lau whatau. Maratua, whaatu mo wha mo ngai pe o lo swafa antoa e meli po se numero le telefoni e mai sori tua tusi. Mo lo ai ngai sa moa, manatua, whaatu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tongi nai lau whatau. O lo ava noa le online banking mo New Zealand, ua sa o le leile whare o loa manenu. Fili leo whai o le talo whakauta e te fia whatawina, mai le tolu se fulu fetu se fulu se lau tala e o atu lava i le lima se lau lima se futala. Ona fili lea o le upu check out e wha mautu wai lau whatau. Maratua, whaatu mo wha mo ngai pe o lo swafa antoa e meli po se numero le telefoni e mai sori tua tusi. Mo lo ai ngai sa moa, manatua, whaatu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tongi nai lau whatau. O lo ava noa le online banking mo New Zealand, ua sa o le leile whare o loa manenu. Fili leo whai o le talo whakauta e te fia whatawina, mai le tolu se fulu fetu se fulu se lau tala e o atu lava i le lima se lau lima se futala. Ona fili lea o le upu check out e wha mautu wai lau whatau. Maratua, whaatu mo wha mo ngai pe o lo swafa antoa e meli po se numero le telefoni e mai sori tua tusi. Mo lo ai ngai sa moa, manatua, whaatu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tongi nai lau whatau. O lo ava noa le online banking mo New Zealand, ua sa o le leile whare o loa manenu. Fili leo whai o le talo whakauta e te fia whatawina, mai le tolu se fulu fetu se fulu se lau tala e o atu lava i le lima se lau lima se futala. Ona fili lea o le upu check out e wha mautu wai lau whatau. Maratua, whaatu mo wha mo ngai pe o lo swafa antoa e meli po se numero le telefoni e mai sori tua tusi. Mo lo ai ngai sa moa, manatua, whaatu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tongi nai lau whatau. O lo ava noa le online banking mo New Zealand, ua sa o le leile whare o loa manenu. Fili leo whai o le talo whakauta e te fia whatawina, mai le tolu se fulu fetu se fulu se lau tala e o atu lava i le lima se lau lima se futala. Ona fili lea o le upu check out e wha mautu wai lau whatau.
Maratua, whaatumu o whaamau ngai peo lo swafa antoa emaili po se numero le telefoni e maisho le tuatusi. Molo ainga i Samoa, manatua, whaatumu le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na ila o whaatau. Molo o amanoa le online banking mo New Zealand, ua sao le leile whare o loa manenu. Filifili leo whai o le talo whakauta e te fia whaatawina, mai le tolu se furu fetu se furu se lautala e o atu lava i le lima se lau lima se futala. Ona filifili lea o le upu check-out e whaamautu waila o whaatau. Maratua, whaatumu o whaamau ngai peo lo swafa antoa emaili po se numero le telefoni e maisho le tuatusi. Molo ainga i Samoa, manatua, whaatumu le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na ila o whaatau. Molo o amanoa le online banking mo New Zealand, ua sao le leile whare o loa manenu. Filifili leo whai o le talo whakauta e te fia whaatawina, mai le tolu se furu fetu se furu se lautala e o atu lava i le lima se lau lima se futala. Ona filifili lea o le upu check-out e whaamautu waila o whaatau. Maratua, whaatumu o whaamau ngai peo lo swafa antoa emaili po se numero le telefoni e maisho le tuatusi. Molo ainga i Samoa, manatua, whaatumu le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na ila o whaatau. Molo o amanoa le online banking mo. Talofa lava, Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of... Ua sao le leile whare o loa manenu. Filifili leo whai o le talo whakauta e te fia whaatawina, mai le tolu se furu fetu se furu se lautala e o atu lava i le lima se lau lima se futala. Ona filifili lea o le upu check-out e whaamautu waila o whaatau. Maratua, whaatumu o whaamau ngai peo lo swafa antoa emaili po se numero le telefoni e maisho le tuatusi. Molo ainga i Samoa, manatua, whaatumu le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na ila o whaatau. Molo o amanoa le online banking mo New Zealand. Seal plumbing. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon. E waisingano, ia o ala lau papa, ia o le awala mai manifa, e 4 lanes e pa ia tua o imsaina i waitele, ia whangaina i mato footpaths, ia o driveways, ia o speed humps, ia e mese foi ia whaavae o mauta, ia e mese foi whaavae o warehouse te tele, ia o mato te Ngoa, lewa re tautua i Hawaii, ia ai mai se foi o nisho tūlanga, e peo le Epikopo Pristine me tūlanga, maurulunga o le Kalesia, au te fia e whaatalofa maofo lo whatu, ia i lau sunga fo mai po lau sunga whaiaonga, ia i lunga o le Porokalame le tautea e morurua i taimi, ma lo le soifua manuia. Ia soifua manuia, i lau sunga seata, ia lau ftalenga foi le vai malai, oi voi whalwhai e tu mua, ia e pe ona a fio foi ia sua le aina Samuel oi e foi ia lo le maiava tene foi le mai no foi to ainga ia to la to ia me se foi le fa fonga silsila le malo le tino ia no tulanga falupe pa te tele lava mo le ia no mo ta te felo ia ma fa so ai ni se foi o ta opu a tonu e nga mo le tatu a lo le lumba le tatu tino me se foi no pia ia tai fio le se fonga le lolang fafte lava asiat Ia, o se whiwhianga i le loto ua mauare nei lao sa ta fei loai i le masina de tenei i a te sema ta fei loa iai i le tūlanga fōi mwhaafitai fōi le wala ulia i na ua te tala loa ia sitasio matatia ia o tufunga au fōi o le tofa ma le utanga ia au manu fōi a wā le sa ilinga manuia alo matama whanau o le tātu o tunu o Samoa mesi la tau ia tunu i fafu ia le sa tala lo ia lau tusi wa whai ngoina o anga whaavai o Samoa e umatu ina tulunga le graphics o le tātu tusi lea pe Amoa Ryan if we can have ia ai whaavitai sa tā whei lo ia ima miritino fo i le wha moe moe ia o le uto e maua na lolo mai leo se taimi e whaise tā whaatantanoanga e tu sai foi o le nei matati ai longa ia ai vaenga mua la por tu si le wa va tu lunga morsi la fia le toteli e mai a foi ia ona tu lo foi le ma si la fia po feo le am waile nei tusi e ta ua tele mo o tou ai lo sunga le fia onga ta o ye lo fa nginga le pi fa ngo fia ai ona ia po lo to fa foi tavana
O le tangata malona whaasino manga, e mawhaiona e tau saunoa mai na ia fonga lo tātou watunu ua pia o yol kamawhanga ua po ai se whaasingo manga sunga le whaia onga po le fo mai fo. E mawhaiona e tau saunoa ia i au tamali anga fo i Samoa wad whaafonga maua le tātou watunu. Whtai lawa siata, whtai mole awa noa matango fie. Wa o sa ola e le matou nuu sai pipi i se vai. O so se mea lava o te tala noa ai ma whaise launga o te whai atu lava o te saure nuu e silio na mānei ma matango fie le laulangi. Ia ele ia se tatonu e la tala ai na au lava ele se meo iei a wao le anganga na so se mea lava te tamwhai ei. Ia vea lava se mea silio na le lei o le anganga na. Ele sa ua aonga lava i se vai. E matou nuu ia whapea whai ma iwa. Ia o vai pouli, ia o so waila ia lea maua lea wanoa e aonga i New Zealand, ia Australia, ia whai uni Amerika, ia ma toi fwoi atu lawa i Samoa no le fia le nganga fia o ono ma tau tua mo le tunu, ia me se alo mo whanau lalwa oa se tulo, ia mo le latu o ina i ia matunga fia lea ngai luma. Ia o le talpo pūl nai lo fwoi tukupua e a seta. Alo whaaptai, ia o le ala ua manino le matau le vai. Ia e mai le fio anga au le lei o le motu tele sa la fai o sai pipi. Ia, inga tafo i le fio tofa ma le ainga santo fa. Ia, fio fo i le mapu tau langi. Ia, e teina ne fo i. Ia, langa e fai fo i lo whaal fitu. Ia, tu lona fo i ia, to e tua i ai. Ia, sa na muri anga. Ia, masanta tau fai. Ma lo lava fai o le faiva. Ia o le vuua saule si matati a mai tama fo i le motele sa na fai. O yo lea. O lo te manu le tataimi ma le avanoa tāua. O leo au tau lima ina le kopi o le tusi na au saula va mau mai Amerika. Ua matua uma le leino o fai tau ina le tusi o au stanga tau te fia foi. O lo iei foi si au puru kalami o ngana Samoa. Ai o le upu moni lau tō whāta vanau te le tau selu atu. Tasi le nei o tusi wa o whaitau ma o i o ina. Ma ua matua i o whautua ina la fo i le ngata o lau porokalame ma le a onga Samoa. Ai o e fo i o whaafufonga mai le rei taimi rungo le tā whaatantanonga. Ai se i whaisau sau ngonga. O le ase mafua anga ua e nau wa i tusi le nei tusi pe tu whaatasia. A o le ua angoa i le maukusi. E le kau siringia le tūlanga e sila fia lau fionga. Po lau tō whā le tuua. O le matua te le o ta mali ma whai launga. Ia ua iaia la tau tusi o nisi wo o i volume fia. A o le ua e toe a apalava. Se i whai le nei ngā luenga te le mō tupulanga. Ma whai ona e sau noa i le mafua anga matua o patatua o le nei tusi. Mafta tele lawa siat. O lewa e lea se miti na fo mai se teimi la tamai o lewa no manat natu iai ona talo no awai a ongai fafo ia me se voi la awai no pia iai ni etunu a tele lava lo fsiringia ia anga no manga whanua tato te whamelo iai ai le o mara malama le leipo le ane la ina fai ia le anga no ma le anga no no manatu ilea e te tau na o lawa ile amatanga po le wha o tama ma whasiringia o a tonu lava anga whawai po winga whawai po a mionga whawai se tato tunu e wha tonu whulau ai ma lima tai nai ia ngai o inga e wha tonu ina le tatu tamata Samoa awai o te tonu e iei le upu masane i tatu e fisu iai whainu i ai tu mau lava whawai no manatu lea e taun whaisasari linga po ha tonua anga whawai a Samoa e lima teitai nai ma whapea na whatontonu whulau ai i a tū manga nuu anga i whanua se tatotunu ina ia malama le lei ai ona le to singiela pe se ame whapea e whai ia vaenga ma ia vaenga applications and implementations are principles uma ne tal noia po core cultural values ia elem fai lavan suia
e tu mau lava e whawau wa foi o mea wa ona ilo ina e tato tua o te tai o le malo e kalesia o a onga wharapatonga tu mooti ma whai pisinisi e me se foi le usonga ia pule me tu mua o la toia na o tonua e sa ili po ai anga whawai e lima tai nai e tu manga nuu manga i whenua se tato no pele ia o se tari pupu atu lea a siata o lea lau mai ana whatonu ia o fia o maua nāwa no. Ma lo whawtai lau sunga le lifo mai. O ane vaenga ma mawha, wa utei lor matuan tele lava no whaitaua. Ai e leilo whawsilia tualanga o e tonu e ana na tusia, ai me se fo ina o ina whatasi ma tu whatasia. O ani ni vaenga tā ua o loo au whanga i ai manatu o le tusi, po le ano tusi. O ani vaenga ma whaiona e tau highlight mai a wane whaafonga maua le atu nuu. Na oto mea ni nei vaenga e pei o le e tau li lifa i ai le wha moe moenga o le tusi tusinga wha mole mole. O loo toto runga lava si ata watu le whafsiri. O le mea nana o alu ai whaitwhisu enga ia la to au fu lo lo le tunu au puputoa o lo was sina ma lo tu to wa la to lo ele to fa ma le moe ma le fauto tanga loto o le na o mai vola so ana le sa fa ma ese methodology for i fa neon po e fo linga mai onu ia anga fa vai o sa mo o lo ave pe ma te yala e anga ia mionga mo winga mo fatinonga le tato no mo mola o le tofi tato te fa matala ai le loto o mea tato te suli mai ai o suafa ai no ele o fanua o mesina o ngafa o le matua matanga fio na sota inga e tau o fa pertania inheritance e fa matala le ai tato o ai tato o na fo ele mo ali tato manon maanga le tato so fo the world view o al samo e pe la on si fo ele malu e o malu tunu o mon tofi to fi to fa i ona tu langa fa lupe o to fo e se lo ele me fa la van suia o le melo no lo sa mo so angale o le fa matai o le chiefly structure o le chiefly system o le tangata o le matai se va tu fo ele fa anga mal tunu e matai ia anga le umalava o ia o le tausi mea e tausi mamalu o le tausi e longa tu le toa ma fu le lo e vea ma fa te inga matai e tangata umo le tunu o se me fai o le ala fo ile la ina no fo file mu e tau le maua se fese sa inga ono o lo mai ala no tofi le li to finga te tasi tato so fu mo lai o le to fama le mo le ron to e le upu fa pe o fa po so wa ai le tu uas fo lau io o le fa pertine intuition o le inspiration ia apo le revelation a so le titi o vai for tanga lai to in ia e mo ini level to in ko ki amo fo mo le mo in ai le mo e le to fa o lai ma fa lo loto e so tai ma le mo ma natu ia maleli e ala i talo ma le pong o na le sa o le to fa ma o le fa to tanga loto lo fa le to tua service le fa nga ne le pune o le ministering e le tato ngana masani e to tua vai to tua matavela to tua matapala to tua matalilo to tua upu to tua toto to tua mamao e tofu lava le to tua le tua nga to tua malona fa o nganga malona fa sin manga malona fa tinonga i stono no mainga me kalesia mal malo lona le mo fa ta lofa le ta o le unconditional love is tono onga i fa cristiano o le upu leva mai ne charity o le lofa ma Cristo e fa fe ngai le lofa a fa te loa si lepa pe lupu masani o te lofa o to mau io
Alo pu foi la apostolo Paulo le kasi ko ni to fa pe tati ngale lof. Ya le los sivale le fa feteina le sai le ya la mer se tanga il matango fi o anga fa vai i tu tono se ta tu no. O tu la fono mo foi lo foi le tua ya a mi se foi lo foi lo so mo tua o i pe o la veto. O le vai mo muli asiata. O core cultural values ye ono na le tau mai e tau e la puputoa male no wao si sino le tunu e fa pea o le va fa lo relational space of respect and honor le ata to te fa matleina le va no nofo le va te fata le va to e o le va o tulio o fa lo polo pea fai se felo ingam se no mo se tani malo o le va te puia ia le va ma le tua ia mai e tausi Mateo le va e pe o le ono lea ua whaangu mea tula tala ina ia maninoi o ono ia o anga whawai Samoa e lima teita ina ai e tū maanga tātou te masani mwha melo ye Malo whawtai lau sungan fo mai po lau to whaata wana e tu sai o le whamaninonga o le ano liu o le a tale o tele isi vaenga tāua le te vai tuai pe o fola sua o fola sanga o alanga upu o mea uma. Nei te ua maua fua i e lesi ko akele langa kau fuinga o mai whaatau le tusi ma vaenga whaapena. O lesi beneficial le tusi po o lesi vaenga tāua. O le tūlea e sau warfa Samoa ri ma sau marfa perkangia. Le mana ia walanga o le ua tātou, wa toa tele tātou ua o mai i le tuainga tupulanga o diaspora le nei fo i lele e mo o mia le toi tiro i le whaaliliwina whaperitania ma le Samoa i e whelafua ia ina ia manino ma malama e mwhaina isau noa i le vaenga mana ia leo le tusi leo lo ia ma le whaaliliwinga whaperitania o le tele o upu mana ngā upu. Ia, ma lo whaftai lawa siata o le anganga tonu lava na ia awane i sisi e mesia le avanoa fai tau atu Samoa e mamna a sisi le vol tusi ngol tusi tusi o laia o i lava le tangata ia i le whasalonga a tau atu lai se Samoa o le o manino le ia o nā lai whasoni te le fa Britania alo iei fo le glossary o upula iei alo iei fo o la tōwinga o la tō translations ma la tō whaunga lo inga fai tau le tangata e le tusi e le o manino le ia na alu le glossary o na na whamano mai ai e whapela o le ala so o le malama lo loto o le mea sile na no nau ina ia maua e tangata o mai whai tautus O le si vaenga tā ua mane walanga o aue o mai ana a vela utulanga la o mata upu ma le whailonga whaaliliu fo i lea interpreter ane ana au ke kirokirok so le anga uloa ele mai maua ke lea ukupi o le ano o le whaafai fie uma mai i ele grocery e le vai whaawinganga ma le whaaliliwina upu anga nuu customs practice throughout Samoa anga i whanua customs specific to the village and district anga va the most suitable the best ole matua man na yole yeah and so on yeah ole an pen of ya tulanga le lan te ua te le itanga ta fo i mana na o loe fa ala kuma ma wo fo i ngone ai wa lama fa ai u nei vai nga o te ole ale umina e tape nei le nei tau mo fainga e fa na so no mai e se fulu to zanga o fa ya mai o very advanced language and culture Samoa university eu na bueno wa mai ana mata mai lo mo fongo termin to see lo doctoral research study o nana mo punga mai fa e te tawana ye se fa vai e tato te e taulo e lo tato nunga mo tato world view o Samoa ia e pe ala o mtau umana o mai futo sana sa o malue ile university ia leana fatsia ne al tu si fona leana sa ile doctor studies sa maloi e America nala fa pe o la me la le fa onga ai ia nei mtau pu
anu tusi le leu mo ina ia whasalau mo manuia e tatou umalafu. Malo whaftai. Ia, ole magic question le fia mananao mai ele to tele le futa meli mai le to tele. Wai umantu le vesi nei mau mea e vesi ai I meo wha polokiki, ia I meo climate change, I mea ole tau le soifuanga. Ai, e umai le tatou ngana sa moa wai whai peaka ko whaalave o maliu o whai poiponga. Ia, e tua umai mea whapenei. E lua la vai ngola ofisili le ofisili fai mua o fe ma waile tusi o fe fa tau ina wa te loa a sa ola tau ma mater kopi mua le o sa ma u usila tai lo te o yese si kopi wa le foi le launching ai usila now ofisili la mua o fe ma waile le totele lona lua o yai sefta fa mo ngai te tau ona tatala ya te ronei le tusi le wa o le ano I o le sa moa ia I te tonu fo yo New Zealand la to me se ukilan. Alo. Paftai zeta o I tua le pito tua le kavana tua. Na le ISBN number 978161 o le university na publishing le tusi. Le Wymount Press o la tovo na e te tusi sa mai ai maua toi malo tusi ela fo sa o toi la to. Al to tele o hata pe foi na tafata sil napo. Pe fia eva ai mai laka ke ma sa ngela tusia. Ya em fai foi lá na meli mai e tau. Na e tau tai meli e foi so tai sa mai eu não tamo le fa tono le fainga e va ve no atu tusi ya ao elo na mea. Al silo na lua I tatu moni sao a onga foi New Zealand ma o fia tele New Zealand asiat tasila tu New Zealand na manaia automatua mo le nga fia pa esa no e launch ai tu si New Zealand awa sa lava sa fai nei ia ale lava na inele manui ai a fai na le to atu no ia e mo foi sa no felo ai ma whasalau e tatou. Lea vai, whaftai? Alo whaftai lau sunga le mai o le mana ia. E maua antua iai I maritali lunga o le ta whaatsoa le nei vanga o le whiawhia tate le tau mawai. O le whaafonga mai e tatou au kilani. O le urua I taimila a lonja I le tusi le nei te tonu o te rua mese au kilani. O lea o le a lonja, o le a host matali malo ai le lau mua lupe foi vau ese. Ia e whaalau I loa antu lava. Ile amatanga o le nei tūsanga whato a tātou sāvalia. Ia le masina o le a whio mai ai le sunga le foma. O le whato whamanino. Ia e te tala alo ia le nei tusi. Ia ele rei whainga masaingi ai lau kusi wara. Kusi la lea. Ele mawhainga e aisi mai ai. O e lea la isa unge ke aisi mai akia. Lea ngau tau sisira mai. Wa umanga saingi ka maloa. Masaingi le lei I oe. Ia matu le lei ai lo uingoa. Lono winga la a e sau avi. Wata ua le nā mea o lou whao mea. Iyo Wa e ave whaatangata o tau waina lau tusi. O le mea lofa na saini e le sunga le fōmai. Ia, sau nonga whai. E tawarungai, ia mamori fo i o lofa anga whaafitai fo I le lau. Ia o te lofo I tate toe whailoa I se taimi. E le o toe mamau. Ia, a le ngata I leo le whaatapenanga. Mori te tala alo ia. O le tatusi. Ia I ele. O au te roa. Ia, e la fotu la vano whai ule sau nonga ma. Mamori fo I o lofa anga. Ia I ainga me se fo io pa anga ia manai whanau a onga fo I wa o le tele io a former student na CCWS ia le lungo le tatou proclame le nei vanga o le fiafi Siata whaftai tele la mo le no le au mo se famile vo le mo ne ia me se fo I le no tat felo ia ma fasalwina nei tau tasi lava le mea le vanga ele o le tau mo o le sota inga tatu anga whawai Samoa ia o onga whakristiano. O le matango fia ia o nā sota inga a whaitau ia I le tusi ato o lo ia I lava ia whatete inga o le tofi. Whatete inga o le whaamatai te tonu o onga whakristiano tautua o le whatau alofa ma le vāwhera loa. O lo tatununga o vainga ia e mau ai le tofi le mu. E maua ila o ina lei o tatua nganga mo tatua whamoe e le ngata le soifua ai tonu le tatua no pia I ai I tale fio laulang
ia o le sota inga fo i malali i mana o matau e pise e tasi le vaenga o lo i tonu e tau le anga i tele mai ai ono le academic, it's an academic textbook o lo i tonu lo i tonu na i o lo whaftaile ma lo ama ma lo minga o whamalu lo tfoi pa i se whamtaranga o le tonu ia po ni ana fo o le tautamali ia e whama moe le lo foli tato whiloi pēr mo le anga i luma mo fofanga e pēna tatata noai haftai Ia, malo whaptai fo i mō le awa noe le tāporo kalame o le ata a wia e peo na e whamatafi e le umar whai aso le tua tafi so te ipea ia me se fo le whamoe moe o lo ma awalo wau to wa mai ia mo le te tala alo i o le tusi ia o te ronei e mo rine fiafi alofa tele atu ia i le ai o le vai masima Salt Lake City ia i Utah ia whasoi fuia mo le nei vaenga o le pō ia te utou se fuia siata whasoi fuina. Ia, ua mai ara mawhaatara noanga ma le sunga le whiaonga o le universite, ia o le sunga fo i le fomai o le whaatou whamanino, o le doktor ka mano. Ia, o i longa fo i lana tautua o se tamari, ia o se tuua fo i o se whioanga o se tama o se ainga. Ia, tai fo i o e kalesia. Ia, awa fo i le nei matatia. Ia, le na ua watu ilunga tūlanga. E te mawai ma obtain le tusi kau ngō fior kusi sol e vai kusi a kama saonga le luas fulkala a te le yo le ano fali ia ma le ano tusi ia awa fo i le tāpena ina ia o lau fo i tautua upu tato atu le malolonga na ona fo i mai lava kako i a kuroi kako video ia le kou sila mai o le mata upu lea ua afiai le mingiska o fatoanga o le mata upu a leva na tala noa ina, e ngisia o mingiska, wa leva ngā lākou, o lea lāka kukurukuria i, po o ai kongu ka ngaka ye fau. Tato atu mumon malolonga, pa vevela lau ipu kofi, la ngaka uke fo i mai, ngā o vevela mea la aka kofi a ngai man ka kofi ngā malanga, pia mai tato fasalong whapisi nisi nei. Talofa lava, Tasi Market is here at the Mangere Town Centre. Ua sa o le leile whare o loa manenu. Whili leo whai o le talo whakau tai te fia whatawina. Mai le tolu se furu fetu se furu se lau tala e o atu lava i le lima se lau lima se furu tala. Ona whili lea o le upu check out e whamautu wai lau whatamu. Mare tua, whaatu mo whamau maunga e peo lo swafa antoa e meli po se numero le telefoni e maisi o le tua tusi. Mo lau ainga i sa moa, mana tua, whaatu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na i lau whatau. O lo o avanoa le online banking mo New Zealand. Seal plumbing. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon. Le lulu batautia o le sailiga o le ami o tonu family club o le ase jebra watile u te ala titi fitu biru tau te nei le tu la lima toi fatalo fatu le tali mo le programi mano longa masani fatalo fai wo mapa anga mamai ale tanto wa tau te ya e ma le Blue TV lungo le YouTube channel malo le soifua manuia malo le langi mama malo le ono sai ya la tau lungo le tanto Facebook live share like, love, and share. Show me some love. Share tatu programa ngaru kanga omi. Au foi que au te pala ai le nei taimi. Au te popole fua. Me se for ko inga kai mingi fa pera le wakanga mai share me programa a siata lauta. Tu I foi lo to ye tango share. O mi le share kango share ka ko programa. Ya, e mawe e more to tele la foi. Ya, subscribe ka ko YouTube channel pe afapea. O na la vai tele subscribe ya like ya ma o mi le tatu subscribe button foi le. Ya o loud contributions foi nga. Ya ile alu ilu mau tatu proclame. Ole vai nga la na le Italia te mile nei o alu fa tatu no ngam le sunga le foma. O fa to famanino. E faila ma mo ko ngeki yaku ma tatu wa painga fo yo so tanga I Samoa I niu se au mai male tatou ofisa I Samoa. O lele I toe manu mai lava pe toe au mai se isi vahenga. O ala ile mafua li. Ile fono le whaafaratui. Na ono au toe whai atu lava.
o vaenga tolu mo sila fia tatou le fato ai lunga le prokalame o le unga lenga ka oko mai le ka penge ka ngafi le fionga le tamatai palmia mana minista ia mai sa mo fo se taimi e fai lava se fono tanga ala auli ma le fionga le tamatai palmia o tuala o le na fono tanga ma le ka peneta fo e tolu la vaenga po options e tolu ia ni filifilinga e filifili mai iai mua fa se tuangalu martofi minista ia ese Italia ai ona molianga lua fa mavai martofi minista mana duelo le tofi pulo le tofi minista ma le lona tolu o le kuli por fa malolo lono winga o le kuli nga e sau mai palmia le ai ma se vaenga tasi o tau maua mai ai se vaenga foi lele o le manga kuai o le sa mafua yonga se e le masalafa a o molianga ia e molia ai le fionga de mingiska o molianga o lava ia ilantou o lo le tula fono even i se saunoanga ale lo ia le sunga le laudi le malito one molianga matua le fe kawikili e vai e faa mai maukaimi peita o aia inga ma le tūlanga o le vaenga le ua ngau iai ia ma le fai unga wa au mai e le fionga le tamaitai palmia ia e pulea ia le anga o langa kapingeka e le aila e le se avangua pauasi vaenga le pie kau feololo mai o vaenga umane i tolu o lo fa se etuanga ia ai se ikalia ia vaenga o molianga mafuanga lana lena fono mai ai lo ma fa fa le tui le tau le tolu mana tu mai foi la au kele ala kula e vatu video ia nei prokalame ye ono oto mai ai nei fa momonga ia sa mai lunga nisi o le o mangingo ai inga o kulanga foi le o fa ma vai ma o ila le fa fa kui o i e ongo sa wele al ko inga outcomes foi le o ngau e kuli marpaki yes, ele leilo utau mawhai e vali atu au tafa ma tafa. I kukupu maingi mea. A o lea na au vatu o tau te iai. O lea lai fongo wa o fisiri, o lea kau ke kau make o mai le ete. O lea le fongo le whai al whaafar kui. Mana tua mai la uva tua fono whaafar tui ni usila ma auskalia. Ka kia ia Amerika langa ese e kau ese la ikikiri se whaingo le sistema a Amerika. Ai la uva tua peni usila ma ausitalia. O le fongo lea le whaafare kui pe anga o ingei leu ke karangoa ku ingei. O le fongo lea e ongo sui air kai kai. O fongo ia e ongo kukuri ia whaipuli. Kusa o leu ke kango e lau o tia tātou Samoa ia outcomes po o i unga e ongo maua mai fongkanga whapea walanga lela afisiri. O le ala le mea la fongo i whare kui o le whaafare kui. O le ase la kou o le ase mea la na maua mai lingi fongo o le ua uma nga fongo re kapengeka. Kapengeka e mole malo. Ko e whaafonga mai. Kapengeka e mole malo ma le running o le operations le malo le iei mingiska. O le whaafare kui e pūlea le paki. Mana tua mai la. O le system sa waisa moa yaso ia. Sa fili mai ko kongo le pale menge le pale mia. I se vaenga wha upufai. Ua iei le majority po ua mangumalo. O le mea ngang sa wai. Sa fili ai. Alua i sui e le HRPP. Ua le o ko iei se maro si anga o le pale menge la kou ke fili ai se pale mia. O le mea le ngā. O lea ua palasi i lunga o le whaafaretui. Whaafarekui la lea. Whaafarekui la lea le i rikei mingei. De u fongo ngir kai minga nga fongo merkar ko o ku ka o le vote o ako kongu lava ia o le whaafare kui o le me ta ua lusi le lako trust ua le ko ia se lako whaakua inga i le leadership se lako kai le lai ko e sui ia lako uleanga o inga ia le malo si anga
A uma loa lea, ona whato a ave fo ila ia lei tonu o le pāle mene. E pāsia ai kukongo o le pāle mene. O ngā ave fo ila ia leo le warrant, e whasaingi mai e le ao le maro, o le whainga ngā o mea ia. O le lai kau ke karikaria e le kaimiringei. Po o fea a kua iai. Le vaenga lea. Pe uma enga le whaafare kui, ua kuli le sunga le lauli le maria koa. Kurau ka koharu upu ko sa. Ai a whai e uma e le whaafare kui sa moa. O lea ua au afa lava ma whaapea ngei o le au uma mingiska langolango, ma sui whaipule. Wai tau te tala noa sui whaipule. It's just an example lo ke whai akua. Tau whaafai ngofi ei. Ma wha angofo fi le muwai oe le mele le kauke le whaapea ngei kaimi. A whai nei a watu ai saunga le outcomes ua matua tutu malosi lava le whaafare e le ngaka inga malolo mai le mingiska a e sili halo waru ese maripaki. Tulau. That's so harsh. Al fesili. O hai la nga whaia le paki. O le fesili kele la nga le la kakusai. Walanga o le ute vatua. Vaenga e ono tutupu. Iwe. A wako ngei la ai whapea mai la walanga o le la aru ka kuporka me ko sila fia o le ke lo le funga ma le au fau ko so o le kau ke pisa fu ke so sa mi le fau ai o te tau watu o le makuango ai o le fau e o pop up mai i le mere o le si unga o i le fonga nga le fa le fa frekui e alu lava a le lifa e ale anga mga kua o la auli o le kai fongo nga ole paki po le vaenga fa upu fai a le fa tua ile tua sa mo utasi. He is the chairman. So e mawhai nga wha malolo e fia mela auli mai le mingiska. A o fisili la. Can she wha malolo him from being the boss of the party? O le fesiri kele, ar fesiri le ngā. Ma o le matua i whainga tā. Tatou tala noa ia i me o lea, wai, e tau te fiufu e alo vao ma tatou puni olo. Tau te fiufu e kau pupungi le maka o le vai, kau ke fiufu e kau koso le wha malama inga ia pupungi mai ave o le la. E maua e ave o le la sika mai pui kiki. Posta mai ia vanoa, e susuru mai ai kokongu, e malama mai loa kue lea kungu. It is so obvious. O le obvious i o mea lea kupu. Lea la u te whai atu. E mawhai o na tuli e fia me la auli mai le mingiska. Yes, she can do that. Fia me is the boss in terms o le mingiska marka pengeka. A o le fisiti. Who is the boss e kuria o e maripaki? I'm just saying, I'm asking the question. Who has the power i le paki? I le vang whau whai. O i rea ua. Ia. Tatou tutul matai. E tolu ai ungor mata upulea. This is my own personal opinion. Ai ole au tau sila ia i se kaimi. Hopefully, e manu mai se tala ile umarka ko por kalame o tau te iai. E kolu ai hau outcomes. Mua. E ongo lei. Se tūlanga lei lava fo e whaanoa noa ai i lantou. E alo lofa. E a mao lantou i oina. E le o yeise me se e le o se la auli. O lesi outcomes. E ongo li lifa a nga i le ka inga. Ai eila ma lesi outcomes po o lesi unga. O te lo o le unga le na o le to tele i lantou e fia sila iai. O le fo mase le linga. Ia. E le isi si o ngau ngi vevesi. E le isi o ngau ngi leanga. E kasi ale me tatou te nau iai. O le file e mu o le kako wakuhu. Ai ia whaia pēr wha maongi ma le ami o kong. A vela le tatou wha atuatuanga.
a o ala le mafua li ma fili tanana le tupetoa ma le manoa ma le kofar kai mi ngai le fafrekui ka ko ka kalo ia musu ia o masu i faipule o e o le afela fo la foi ina ia ta o tole lei po le hali tulanga le ai ai awangi i fayangi harmony agreement. I am over that. Enough is enough. Wala varanga. Awangi ka ko koe fayangi ngai me ka awangi harmony agreement. Awa fo ngai koe fayangi nga me kongol fa afrekui. Awangi koe salua i lalo ni ka peka. Awangi koe fa ape uma e fo i fa ape mai o le a. A faya or kaimini ngai e se iai le a maybe o le a. O le nga sosolo aku nga waku mangisi. O le fainga ka. O le anga ko nga we se i mai le ai o le HRPP marka ka inga le HRPP. Ai ngalo ai. O ngā fo inga iai HRPP nga ngao mai o mai kukongu. Maybe o ngā ngao mai le a. Se i mua la le a le a. A fai if it happens to be tonight e kaunga se iai. Why not? I'm all in for that. Because o ke fia e advocate i le ki ngai al mo le mea le fai mea pi o kongo ka ko corruptions. Yes. Ai mai sea ngā waku e whaikau ki ngonga o le alofa mawa koe e ki ringi le kulou ama whamaia a le ua atu o asili antu le matua e se fo ile mea ua iai. A kako koe fo ila ia inga le iai le maka upur kai miningai. A whai la ai tuli oe kako aru ia la ngau ngarau kele. A whai ai tuli oe male pāki. O lei unga le nga whai e kuila epa mo i kula fongo fo ie o whai ngā pāloka. E kuli mai loa oe malau pāki. Oi, pewa e filifili e ke aru ese. E ke koe fo i e whai laua. E ke koe fo e whai lau whai ngā pāloka. Lono winga. E maka uki ale mea la akula i mai. Ya e kakaunga awa nge kula i nge mea langa ele o se mea lenga ko wakuai. O le video lea, lau blei ngā tunga. O le video lea, o le whaatala noanga o se tasi o Porokalame le tangata lea o Kanata. Lea sa ia au mai ai. Now, o lewa au mai e Kanata. A o le information lea ma le mata upu lea. Ua le vanga mangu le maka upu lea. Ina ua tau vesia. Le vahenga fo ilele o i tu malo e lima sumarkasi. Ale fast. Ila tau fo i ena i tutonu o sui o i tu malo e lima sumarkasi sa o iai fo i. Pai masui e sakpai kia. E moli maulele ia tuilangi. O ia na tita ia. Lesi vaenga lea le au supporters. Ma le vae Porokalame le nao i tu malo e lima sumarkasi. E wha aurulu ia tuilangi. Ai wha matua ia le atinu. Wayne Fong. O i o le Minister of Commerce. O le winga la ukala. E ia ila le mahenga mali e le ka ua mai e ka ngaka ilanga whakarangoanga lea. Le lau tango e play atu ilunga. Lea ngai makua link le lei mare mata upu le utupu ia la audi. A o le levanga whai le mea lea. O le saungoanga lea le saungoa i. Ia ka le tano mai ia le whai le kiole mai melepone. O leanga ke kalangoa mai le video lea. I le teimi tonu lava. Lea na tupu ai mo lianga o whepulea i whai matasua. O le kaimire ngā o le mamao ngā o le melea. Sika koe mo inga koe mai le ka koe kalangoa. Le lau ka ngoe play atu. Few other things. Yeah, manino mai ele me o tupu mai ile fala tonga nei. But ele me le sa tupu mai ai se tasi foi lava members malato foi lava just to sing a lungo benga te failangi. Ma fa ma lau lo mai ai. I se fa mtalanga sa mai se tasi o Minsta la le fionga ya honorable le ati no fa muina Wayne Fong. Now apparently le foi lava sa te ka rito te foi lava tangata. Tangata umana vol fast. Ono se bainga sa le fia ia le Minsta o le tato fanga malo. O lana fa mtalanga le sa abatu lunga. I lato fonotanga po le male lato fala tonga nei o le limas fun maltasi tu malo. Sa ia ta ua ima sa fa besa na fa mtalanga. O la ule le mali atoa.
ma fe pule ai. Sa whaia, sa fau, vaenga i mei tu tupu, ina mta upuna nei a Sam, e whaaleanga i e whai pule whaaleata, numero tonu. Na whawhau e la uli ale mali atoa, ma fe pule ai, i e whaaleanga mai, i a whai pule, limoni, a yafi. Ma vai na matau tira whamtalanga na. And this is, o le whamtalanga na na mai ele Minister of Commerce, leo mai na vatemi na Minister of Kabineta. Lea, o tau maua mai le, o ko mo mai la le sau ngā le, ale whai media lea. Ai le angala, e le o se le a mai ngor li poki lea. E le o se le anga yo o fo i se tasi o tama ita i sai to tonu, ma mai lava fo i ma vā la lata, ma le tamali i o lea e ta iulu iai, i ale porkalame lea o i tu malo i lima so markasi. Ngā fiso o kai mai fo i ma wha maungia mai ake au. E sa o na whaile la tau fono, o le melea, o le la tau sumu. Wala ngor vaenga lea a ele ko kongor porkalame lea. Ia ele ida wa ele public fo ile. E sumla ma e fongo i ko kongu. I was once sa o yai fo. E tai fa tasi la i masina i tai mina o te lo po to e fai lava. Ona fiwa to ta mai tai pare mia i lungor sumla. Ai or kelea. O le kingu uai lungor sumla. O le ala o so mai le kingu. Ka o i lungo malona ma fau. O lana vaenga whaatua ina maka ngaka ngei. Ai ngaloi. Le hai e le o aku umaka ngaka ngei o le o follow se kangaka. Le hai o tangata i o atu o tangata. E nau e whaile ami o tonu. Mahalo lo fasao i o lako i kumano. Le alai mangu mai eri kala lea. So ele hai lau te le ele se la le whaingole. E ui au te langona lai au mai. I lunga o se vaenga. Po le ale le langona ma le nganga le mai e fai media. O ke le po le u longa langonga malonga nganga. Pau le vaenga o te mana o tau te tilo ai. O leo o mai mingi ska ngei ele o se mingi ska o leo. A o leo o sau comfortable and confidence. O makua i confidence lava. E kala ngoa i le maka upu lea. Makala ngoa maka ui ka ngaka lau kele. Nga whawhau e la auli. Ma fe pule ai. Le melea. O koukau maua mai Samoa. O tautau maua mai followers fo i matangata na palo taina le fast. Mana tua fo i lau kala le whai aku soa. Ku lou le whafonga le atunu. Nga sila fia Yesu. E iai mai ukar whaalaka i kukongo o so sfurua. Ko mangua mo fo e whaku soa lau kala ngā ia upor kalame o la tausanga. Ia. Nga sila fia. Awang i whapea mai se le iloa Yesu. Wa ke Yesu. O wasese wa min wasese langa piking o yuka. No. Ele se le piking o yuka. It was meant to be part of his plan. Part of plan na lea kua. Ilo ngalo Yesu Keriso. Lea ngai kakau fu inga iai se yuka. E hao hao mai iai kakou. So se mea ke ngau iai. E iai a maraka whaalaka. Ia o kere o whiakula o se yuka o kere ai. Loke kala ngua ule. Context or kuspa ia. Ai a toi whaafo i mai i. Lea ngai le se kala whakur kala lea. O luke iloa e mori mau umai a o tau fo iai tutonu o por kalame. Ma le vaenga lea i tu maa loe lima sulma le tasi. O te au ngani atu. Ia o toa o tau loto, ma ia o tau whaia me sao. Yes. A whai nganga kou sao whawhai umai le sum lea, nga kou whaafafonga umai. O ngawa i o kou lunga le, whaamasingo ngā lea kua. Aua kou ke la lafi, aua tau te whaau fiufia fo i se mea. Langa lea la whaasau uma mei lunga. La whaasau umai lunga. Lea nga e makua i maa kila lava re vaa ai mamau atu. E sere mele la ka mo fai kanga ka ye fai.
e ese le mele la kamu fai. Kusa o le pei la a kangia mai. La amatua kou for the kiol. I le ngei ka mari. Inga ia aua nge i mangu i lunga. Mea ia. Ala lewa u faya duai. Langa lewa u kango avaku i lunga ole amaye kangaka. Ave le upu ngai fai. Fau. O lea langa mua kala ngo ai lea ki ngu uilunga o langa i kumalo i lima kasi ma le vaenga ma le prokarame lea. Tulo ule tama le uso ia tuilangi o se uso matua le lein mamafkanga. Ki lo fo ia yo whaafonga mai te taimini nei. Ai o ke lo fo kuilangi ele skanga kai pungi ngi mea pio. Eoi. O lea nga whaire kala lea. O la ofisili la e ila maresi kala. E maresi kala o ngaonga. E markala o ngaonga. A kala lea. O le kala nga whai a pule ai. A nga i kinki la leo marii e kao fia e leo. Kasila nga kala. Awangi ingalo ya autou matangaruenga o leo. Ai me se fo ila wo fionga le o le mingiska. E mo o mialo sumai. E faisau kali le melea. E mo o mialo sumai. Le anga o le uo o mai le tauta iai. O le uo o mai le tauta iai. Wha maunga. O le melea. E iai la marikala nga whai. O le kala la nga. Le i makanga ruenga o leo. Le ai hold accountable. Le kasi le amodianga le whai whaasanga i le whaipule o salenga. Mua. Ia whipule i whai matasua. E o nga lea wha makalanga. A o lea e peye fōringa mai. Ua saula mingi skalea. Kalangoa openly ai. I lunga o le Zoom. Matangata i tutonu o le vaenga lea. Ale lima sumarkasi. Ia. O le makua i ofo lo uloko. E ofo lo uloko. A o se mafau fo i se i whaapeangi whaapeaifo. Se i ukauku ke isi le kauwhi awangi e usonga open langa e kelea aur kangaka i loa au le la au. E whai ka linga o au pā. E whai tatala le matangi. O le si video lea. E fiso o kai ma le video lea le nkaungo. Kusa e prove ai la tau. La e prove mai la au vaenga la. Ia la ukango e wakurungo le prokalame. Leanga o lea ua matua i saule si urupo o lea le li le ngala ku whaile morianga lea le opisi e loma leo. Ai vai ka ko i le kaimi le u whai e morianga. A o le mata upu lea ua levanga kaulangi mai ai. Pa mai o lenga whawhau e la audi. A lea, o la ofisili la now my question is, why now? Ai se a whako a whai e morianga i le ngei kaimi a o le paroka le la amak. Le la whai o campaign o le paroka le la whai. Wow. Unbelievable. Whafonga mai sa moa i le aruarua le si whaurpo o le sau mai oi. Le aru sa moa la kulafi. Kope o mea koe sola isi whafonga. E whawalo i al tumatai palmia, i ta upu lea. Yeah. Matua le tali tonu ina la vai fia mea le tama lea. Sta leo whakoa. Oia fia mea. Ma ria la. Sa whapitu. E matua le ai lava se sapota ala auli o tu tonu le koka sa le fast. A te le lava le whale tonu. Mantua. E fo i le vaenga le atinu uia. E loyo li ale atinu. E tō tele? E tō tele. Tō tele la le vaenga fia me. A le atinu mwhawal. O isi kia minister sa fia me. Te tonu le kabineta. Ia te au foi e telefona. Mo ki ngoa wa umana prefe e whawalo ia le tumatai palmia. I le ta upu lea. Matua le tali tonu ina la vai fia mea le tama lea. Sta leo whakoa. Oia fia mea. Ma ria la. Sa whapitu. E matua le ai lava se sapota ala auli o tu tonu le koka sa le fast. A te le lava le whale tonu. Mantua. E fo i le vaenga le atinu uia. E loyo li ale atinu. E tō tele?
Okay. Na ona o toi fa pe atu. E la toi fa tu la utala langa lenga pe mai le maiki. Mo tatou ia tatou te fa pe mai ia asiata i le sa o akala nga awari i langa le au fai le ai. Ia ale sa o le ua mori ai la audi. O kako fiala ea. La asanga kako pisa nga mea fa mai e fai kala pepero leo. Ia fai kala pepero o lai fai kala o lai fa alongo i leo. O tau mau mai la utala le fai atu. La kako sanga fai nga kala fa mai senga on por kala me pepero por kala. Yes. I lo nga finga ngalo. Maso ufo ile nga vai nga. Ai ile makanga ruenga o leo. Lai kari kongu. Ale saule va. Leo mai vanga le li poki mai me ala mingo ye leo. Ala ua mori ai laudi. So awala tatou te faale anu. Awa ka kou ke sa anga pepese pe ai le ngā pese. Ma fai mai ise olea. Ole mafu anga fo ilea le ua malo mai e fai porkala mea pulo. Mana tua fo porkala me le sa la fila fisol. Mafu anga fo ilea le ua kalangoa malo mai ai. Le anga ola ua ngā lulue ua miri kingo whakasi. Ele ngaka o makanga ruenga o leo. Ia. Ole vai ngala na leta te fai atua. O ko fa fongala ia i le sau nganga raka le leo. O tau fa fonga ia i le tala noa le tangata Australia le alu po me Australia le. Fai mai. E ia fo le vai ngala ki ngula ko ia. E ia fo le vai nga fia me. E ia fo le vai nga a olu. E o le vai nga fawal. E ke lore me mali. Ale mali e ia. Awalanga o lo te toi fa manantu o tu ia tatou. Ai me se foi o tou e tou te alo lo fai le fai ngā malo tou te nau ina ia awane ia ini me tutupu. Awala kau ke sanga pese pere ngā pese ma awako ke sanga fai pe ngā kala fa mai se o rubbish me ngā kala ngoma ia rubbish ri ola o mingo ye leo. A rubbish ola ngā laku le po ngā le fa kongu leo arrest ia. A ver ku si ala audi fai mori ngā audi si. Ai ile tala noa le tangata lea. E tala noa mai le kangaka lea. Matua ma fana le la mafutanga mafia me. Le fionga ka mai kai pane mia. Fa fonga yang kala. Matua le tali tonu ina e fia me le kangaka lea. Wai vai o i tala le tangata. Or kangaka fo ile anga ufa alongo. No maua tala na avatu ele ta avale sa moa le fionga tamai tai pane mia. Ngufa alongo ai. Kakalea. Ia. O luru po ko ngale ngaru aver ka avale ave fuar ka avale ya fieme. O falo ngoi kala. O ina mai tala na o mai ai tonu ol ka peneta. Na o mai ai tonu ka peneta na toyo mai aming sky yang o mai sa fa idungo lau asiaka. E uma mak fa karangoanga, makoi karangoa mai ia. Ia. Ele nga ofia mela nga kai ka avale nga avaku. Nga avaku ai foi ka avale le si mingiska, ma le si mingiska. Pe ya mingiska e nga le ka o mai le la ve mai le ngo le lisi de po ora. Vai le me mali. A wona ingalo. O le pe ya se, o le me mali e pe ya se fa airo ilo pe se o le ka ungo me o le hint. O le hint le ka ungo le up. E pe ya se hint le ka ngore le ka uma yang ai ngofo single out mai ngo ngai mingiska po mingiska e atangia mai ia ka ilo nga osaka kala e akangia mai e peia o mingiska ngai le ai I don't know. I'm not sure. Yeah. Ioi. Vai le tala noa. E iai le vaenga le akingu. Ia e punga mai si whawhawhinge ko inga ngani. Me ko kele foi. Ia e iai le vaenga fia me. E iai le vaenga. E le toi pepelo la kala. E le pepelo kala kakarea.
No, o le reason e whako lau kala sa moa i o kou makala. E nganga o whako e le pepelo. O leo wa sawaia liki ma i whafokara ngoanga la e whai. A leo o mingo iai leo leo. Leo mingo iai leo leo. Ia. A leo o mori la audi karuru. O mori anga le mori la audi. Ilona vatua i lunga mau. Le nga whai or kangia le li defamation. Nga ngā laku a whai sa moa koe punga re vaalere koe sola i Australia. Ai mingo iai lo leo leo. Ve vesi ai lo male atunu. Ai exercise ai lo le power. Lai umia er kai i o le malo. A o la ufesili. O la ufesili la lea. Ngau aku ngei ka ngaka. Kulo ua. Te lon mafu anga le na whai atula ta whaasoa. Se oro ufa angongoanga. Le oro ufa angongoanga. O le whaangongoanga rau ke ngofo mau. Nga kou aku uma kou keo aku. Ma whaku le aku huu. Makangaka nga ngau ngau uma makangaka nga oi. Walela vava. I pule anga sa whai mua mua. Whai ngā malo mua mua. E le popole iai e. Nga ingu malie ma ingu manguia. Whai ngā malo le ita pipi. Nga eli ia la ko aulo. E le popole kanga kanga. A o lo ufa angongoanga. That's why I am sounded like this. E le whaapea waka whaiaku kulou o ngole la aulia le mali e toa. A nga whaapea fo i o le mele a leko ke whaia i le fionga le sao whaapiko. E eli whaapea ngi mea ave ese ai. Ai nga si la fia umaile a kungu. O le sa fika i kunga makau ki ngā. I le savali ma whaaka asinga i le ala wha maasiasi. E kau a maka se paki. O ai se a le mule loko. O ai se a le ka ele whaku. O le ala ngai ala ingo whaangongoa. Ngā avaku le wha manguianga, ngai wha whia ngainga, wa whai mai ilangi le whōlaunga ngisi o koa o kala le lei. They were behind i le lango inga o kou. Kou ke o aku e whai le ami o kongu. Pau ale mea nga whia wa aiele apo skoro William Mafoe. Se i kau nguu le mea ngaia, musui ai kamalea. Pauane mea nga whia wa aiele ake epiko pō, maka ilinga lui ala paki maka ilinga. Se i a whaakau nguu le mea, nga suru whai aku wairi kamalea, ma kilo ai le aku nguu, ua whale kongu, langa o ka ngaka ia, o ka ngaka lai ai le anganga pa ia. O sui wa aia o le akua, nga o nga whia wa aia ua kingo mai, o loa. Lea ngai whape ngā le whainga o perfeka. Ngai lolo e Elisaia ua kāpenga e Elia ua kāpenga Elisaia. Mi ngoi ro marka malo. E whape ngā. Se e mala mai ka ngā kai e whaalea nganga. E le mala mai le au la wasa kulo. E le mala mai le au ka whawale. E le mala mai fo i o kou ia kou ke mika i kou whailonga. Ai makua haunga piu se whaalea nganga. Kou ke le mala mai ke leo mea ia. Le angore kele fu o kala nga whai nga ua whailangi le wholaunga i kaimio ngei i nga ua mai a whai nga paloka pala o ka le au nguku leanga ma le au nguku nga whai wha mai i a arapaki maka i ringa o le mele wa o le ai. Le ai whape ngā wala au lia le akua ma wala au ngā le akua i lea perfeka ma lea ma tangata o le tua a umalonga e ka u lea kupu a nga mea pio ma nga mea sese ngimo. Uma. Aru ai wa umaru kaimi, that was your mission. You were long to live. E ka kaunga e kango e ka uru whiau lea. Ai le i kōla u mangawa. Me la ngai ala inga la ngongaro ka whangoa ngoa. Lau koe wakua le whawhikai wa koe mawa lea ka lea. O lea ka lea. O lea ka kongua lea nga a maka i loa le savaringa. Ma le sa ilinga o malo. Lea ua o kou se ei ai maa o mali e. Ma kou sapi ai. O kou ia lea ua whapea re kou whainga. O le ngi ka mali. This is where everything started. Or kai mile le wa savari ese mer ka malo ma kongo fale le pare mengi.
Inga wale pale po mo kuila e pa fo imanga kamaianga fai fela fola fo inga male o kengianga pe yo o kengianga lako wakari. Ai ka penga ole akudi. Ko foi runga le telefone mo le al producer. Ma ngai ku akupea. E fai ma fa mangaku e ko e fafangu ile aku le akarea. O ingaru ese mai ai marpare menge wa va yaku la audi. O mea masei mea yo le akuri mo ia mangaia. Fa ma vai loa. Ai sa vali ese mai. Ala lea. Anga sa vali ese mai lava. E va yaka ia. Wa upulea lo loko. O kou mangkuar ka ngaka lea nga fai mai ia la audi nga kau nga fai aku ia nga ia ngofo au alea rifafu. Ngofo ka ko fightinga mea lea. O kou mangkuar foi oai. Kango omi mai runga. Oi fo ilenga mangkuang ka ko ilo uma ko mai uma kamari ingi ko ka uya kaku. Oi fo ilenga sau fa ia ele ku ala lo yanga ia ma fai mai ngofo uso au e kia ngofo ka ko fighting al melea. Olo alale. Ole si kama savai. Ole si kama ali isavai. Leanga o fakuia. O faku o koa langa foi e o mai le moku e kau mawhai o le moku e lau e upolu fome o le moku e makiva. Ai le makiva i loko ma faku kamaia. Ai nga sila fia le leie la audi. E ui se ngau mai o si o ngauso. Ia olo. E le ai se mea e mawhai. Wa maa losi kele kuila epa malonga ma e ngā kaimi. Sa vali e se loa. Fuanga nga lenga va savali es. O inganga fa ngau mai ai. O inganga fa ngau mai do kon ko fa ke paku. Fa ngau mai ai. Le fa tu le ko sa mo kasi. A o nga sawa o la audi. Fai malanga live fafo. Lang telefongi. Live foi le a live mas ko inga. E kele aku angry face. Ya. Ai ngare kai ko se furu e makamaka. Male au kari e iai. Anga sa wala au di fai melanga live fafo fa malia lo ngai kumalo maka uma ya Samoa ole ako e fo. Ole afo e fai langa fai nga paroka. E rua kula au li sa vai. Ai koe mamoli mai lo ngai kumalo ele ai se paroka. Ai ku ilunga kuila epa male lima u mea ma fai mai. Fo io e fai paroka. Ko e fai paroka. E lengi ngā mea kusa pe ko ke fa mai ele se paroka fo yo ngai ele sui le la ko ka va mai nga ale nga fa ele pa election ko e kukuli o mai ya mama ko mai sa va ile ngai uporu ko e fo i mai ko e paroka sa va o ngalo ya o ko ngā mea o ngalo ya o ko le o se e ma o mali o ngalo ngā mea kalo fai ko e fo ia mare masi asi ko e fo le paroka ko e fo ia mare loko la ngai au le akua ile mea mongi e au le akua ile mea mongi se ngoka fa apea ku loua ngoka fa apea ioi ngoka fa apea ka ika a fai o yaise me o ngungu re kai mirenga ila ukala le la vak le ngai fiwa ngar ka mai moa io o mangingo fo if le fa karkarangoanga le ngakar sunga fa taisu akula e pa fa kaisu male to file fe lo tusi ava au wa mangingo ai mai lo e Samoa e fiwa ngar ka mai moa e io a peia o lai ngungur ko au a o la ofisili wa ngalo ko sa valinga wa ngalo le amakanga arngali ale ale me o kupu ai se o ko ngau ia fa sa ka ulo le kamali ai se afia me orfisili asiaka orfisili ngar fai kau fia se la wafe o Samoa le o makua ke i ma fisili le kai minengai ai se me o kupu ai se me o kupu a ole a fo i le ngā mea ua kupu. O se mea o ngonga.
O se mea onga waka kaua I lava o ngā makuai. Wha ko oilo ko wika ma ko ngau ia. Ia makua kuri e se inga ringi kangaka. Ia makua wha sa kaulo ringi kangaka. Ia makua I wha polonga ma wha ki ngā inga. Ka lo fai. Ai e se au ngā pokalame ni ngei mana ngei fia mara whaafonga, whaafkai kele ko kele o e runga pokalame. Ma o kei loa ko kele o lako whaku e la ngonga whaakasi umare a nganga o pokalame ni ngei fia. Awangi I vave whaangalo le alofa nga whai. Ioi. Awangi I vave whaangalo. Le ala nga le ala inga pe ke ila ufa longo longo re kala kama le nga fai mer pokala melia le ile o anke rufa mai e ai foi le vaenga ale ki se ko au mai ale ka ko faangali male ka le amakanga le nga ole fa mai e foi le vaenga ale ki e foi le vaenga fia me e foi le vaenga o lo vi fo nga le karanga se ko ke kilo mai le kalia nga yengi vaenga ngo mai makanga kangi ele ai ngi ko vaenga nga au mai a. Le la ko fa mangi ngo akua mo fa sa o akua re faingor kala le urupo orea. Ele ai ngi vaenga se le akingu, ele ai ngi vaenga se olo, ele ai ngi vaenga se fiame, ele ai ngi vaenga se fawalo, ele ai ngi vaenga fo a se la audi. Ole au vaa. Ole au vaa nga kofia ele kua. Fasa o akulo fufonga I se la ukala. Mafu anga nga makua ko I lalo popo ai kuila epa. Nga makua ngau ai le sila I le fai. Leanga ole government leanga whakuinga mainga. Ele kua. It was a miracle government. Ya ufayak. Ole au waa mangingoa, o ele kapking, o la audi. O le kapking inga o le au waa. Kako woi mea sasau. Kau kere o kalangoa I se whai ngā malo, o lea ua kako koe fo ai le amakanga, kako karangoa le paki I vanga wha upwhai. O ai le kapekengi, po o ai le kangaka ngā wala au lea kua, whau le waa. Pei o ngoa, kako o maia la re kusipa ia. O ai le ngoa, o ai sa o ale ngoa. Nga arakasi ya. O la auli le ngoa sa yai. E le ikulo, le whafonga mai mingi ska, e langa lau ke lango nga umala ufa asoa. E le fo se adu alua, se vanga ua kangor kaka wha adu alua. That's your problem. That's not my problem. A le anga mori mau a, whaualo, o kokongo se o ka mai ofisa lele, ai le I whalau ke lea mai I kuaili. Nga whaire mapau kala me ma whaualo, te mana tua, whato a fo I mai awa malo, mai Samoa. Kei mire whako a malanga mai ai. O fesilia whaualo. A nga whaapea e kou ke o e whaakure pāki lea ma kou ka momo e mai lalo le tautua. Pe sau fo ila auri whai aku re kaukua e le whaia sesi pāki e kou o whai le tautua o tulo wa o ta ua le tautua po le SNDP po le alava. Whaamaka kou ke malo o le kadia whaualo le ai. Kadi nga whaualo e sia da le ai. Anga le whaia le pāki lea e ka ua le whaatua tua I le tua sa mo ukasi. Anga le savali la auli e whaakau a ngau ma ami le ko whaa le akungu ma mako sava vali le ala. E le ku. E le malo. O le whesiri la. Ngai kou ke sila fia uma. Ale ale mea ua kupu. Ale ale mea ua whai. O le kapekengi ngā ora kou au sa whiriwhiria e le akua o le kapekengi. O le kama e le leilonga kinga o le kama la po ama le mokele sa la whai. O le mafuaanga. Nga pauanga o le koa nga whaafeko aia. Nga pauanga o le kawika. Nga whaafeko aia. Le maa e mae o kuila e pai kukongu o le pāre menge. Yes. Nga pauanga. Le anga nga sa ili po iei se koa. Nga fesili a. Fesili wala au mai koriaka. Saulo. Isala eru. E se koa. E se koa inga. E mangi koa kulou. Ai mangi koa.
ai sa vali mai lo marka mai kiki mai o i ngā ngai fo maunga. Yeah. E vele panga mafale kongor parmengi. This is the real. This is the super heavyweight Samoa. Samoa, with a lot of respect. Langa wa ngo pisa. Wale ngo pisa mele. La fo ile nga makua kwa fa se seba mayama tau mama ya ufa ko ako ile ma pangi ma filo ai oi Brisbane. Ai America mi ako ignore we mama ma fu isia. Langa oa nga mua usamala ala le wa kingo mai. Adua fa mai se pera fia poko ele riro asia ka mang fainga pokarami. Pela ka sopo. Ale wa kingo mai. Ole pangasa o alea. Ole pangasa o alea nga sa wele amakanga. Ilo foi kar kongunga. Ole panga le sa ka fa wa mea. Yes. Ole panga fo ile sa kaunga ka warungar mea. Leanga ele ko e suila lo fali, ele ko lo fali asko ingo le fionga fo ia ko le fo fa fisi po le fionga ele upipi. Leanga wa fa ma vai ko inga ele ko sa. A ole panga sa o alea. Ko ke ioi a fai ko ke ioi la ukala lea. Tato ngor prokalame. Makwa fa ma fa la love ma la like. Pingi mai la sa love pa sa like. E ke ioi ngai ole panga sa o alea sa kaunga fta wir ka mingi. Ko ke agree la ukara le vea o le panga lea. Yes. Anga fa wau ma yare panga lea. Wale vanga ma se u ma wale vanga ka se u ma wale va foi nga ave u ma ai le me ka loka u ma ya. Ya. Ma foi se a. Le nga pawa le or kangaka. Ngo nga sila fia inga. Le mea le nga e railang ko inga lani. Ai panga lea. Koe kui foi ruma lea ko le panga lea. O le panga kongua lea sa kaung fa umanga le movie. Le nga e faisi malosi or ko inga. Nga o la aulia e mawhaingo nga whawhe ko ia. Whether you like it or not, pe ko ke, le wa wakula uia analysis. That's my opinion. Yeah, see? Old school versus new school. Kalar kus pa ia. E lea o ngang koe ku ua, se swa u fau se fang pau kuai. Kulo wa, o le mele o yere kai mingei. Ia o nga o le old school versus old school. Ia so o ko ia ma le very rusty school. Yes, me nga le wakupu. A o le pangasa o alea. O le ale me kaunga fai sa moa. Kau ale koe fa fo ia panga lea. Ko vi forka ko akale producer ma ngai ai. I think this is the best picture so far. E a kangia mai ele message le ka momori aku. O le content sa o alea. O le panga sa o alea. Ma o le panga fo ilea. E ka kauanga fa au mo ko se ei. O a fea kupuai le yo kiro fea ko kupuro. O a fea kupuai. I am telling you ngor por kalamele nei ile fa fonga maua angai makua fa ale nganga fa ife au mai la ko uma o e ro ka kalo mo ngai por kalame o matua ki nga makama makukua o ro ka kalo maka pua i mai asiaka mo nga faiva ma tau te yae ma wo ma pa anga uma a finga ngalo la ia ile kua e ko e fa kupu mele e ko e fa kupu nga pa wa le or kangaka ake se ia sa o lea. Pau lea. O lea la foi lea, au kousi de sila. Le paya inga lenga ke angei. E lau vakua. It's a similarity me ye kukupu. And that is why o lo ufa angoa ia. O lo ufa angoa le wala inga ukango. Ma ele koe, sa fai mo ukau kur kaufi. O le ape foi or kausanga ngi. O le arua ku umaya. O le ua message mai se sia kia. Vai whawhikai ia, pengo uwhaiaku. I ku malo lima sumarkasi, whawhikai ia o kou koko o kou loko. Le ua uwhaiaku. Vai le ua arua le ua ku le fiki, mai le messenger ia kia. O lala prepare le recording, nga pu ka ngaka. I le karangoanga lea lenga uwhaiaku wai.
Le fa so ai le mingi skare o ka ua le ka o puro. Le king. Le fa so mai ai. I se karangoanga. Vai la le manga ia. We need this kind of people. Au mai recording, au mai proof o mea ngei. Se mai, a fai fo e wakualanga, o kau maua kala, o matua nau wa leo leo. E lo kala audi. Panga unga wa. A fai la a waku mea ngei ele hango, ye leo leo wangale, a waku delete, a waku kiai. E welcome le tauta ia e kako mea ia. Fanga uma kwa inunga i. Yes. Expose kwa ilunga i. O nga maua i lola ia lea. O ka ngaka i e maua kula ko ka avale le lea. O ka ngaka i e fai mea alofa kua i le lea yang ka avale i e vaku i o. Anga lengkrusa i e vaku maleanga ma pepe. I Samoa. Lea e vai o fia i marka avale lea nga maua mai kala nga vaku fa mea alofa ku mor panemia. Piro nga vaku ea. Ia i marmingska nga vaku ia i langa lengkrusa. Peia e la vea i marka vale le nga vaku maka lesi maka ngaruenga la arua ku maka ko ele ko yise me ku ua. Ya. Langa kaunga mai mo mai le ku ngu masile sila mai le ku ngu. Au ngi ko e feo ai ngi kuruku au ngi ko e ngi kuruku. Ma au ngi ko e ngi su e mea. Il fai nga balo kale. O le la ka wa nga se ka ka ya la ko wo e ka mo fai ka roka. Ai la ko sao mai ma ko eri nga aulu. Ma fai ya ko pisingisi parpala. E kupe ale malo. Ya. Or kulanga nga wa yesi ka ku wa mi. Le la ina ufa ya tu le via file nei. Fafka ya le ufa esa prese se me e lo ai fua ia. Ia sua fama ila ko ke mai walanga e fi war kan ka fiki. Ala sa wi lungo Zoom, sa lungo recording. O ia la kaukala, o ia fo ila fe tala. Lo winga la utala ma le fa so. Ka ku ka kalo mo le me wa kula i mai. O le vai aso le nei. O lai fai le mako vai aso fongo ka kalo. Ma anga pongi. Every year. O le ulua i vai aso lava. O le masani le almato e kalesia. E usu e fai ka kalo ma anga pongi. La lai fai solo kalo ma anga pongi. O la umaka upu le avaku i le akua. I luma i kaya uma. Mako fongo ka kalo e ofo i anga le la. Mako ke ka kalo mo uku waku i le akua. O la ukala e fea kuile kua. A fai e ke si la fia e faa maongi lau au aunga lea. O la audi. Faa ali lo wami o kong. A fai e ke si la fia e faa maongi lau au aunga o fia me. Faa ali lo wami o kong. O le kakalo nga. Lea. Leanga o lea kua e le au se mea. Faa au fiufi. Ai, a kako kakalo. Kako kakalo mo le saunga le mu. Ma tatu fai aku i le kua. Fa ali la ngā mio kongu. Ia. Lea ngau keilo foi o lae sau ai le mafau o kai kai o le akungu. O lae sau mafau o le sui kai kai. O lae sau le mafau o kai kai o le kua ngai. O lae sau mafau o le komisinga o leo leo. O la foi lau ke fai ala mio kongu. O keilo i o la tō mafau nga. O le a mio kongu foi. Ai o ke o fo pe a fa pea. O lai lau ke sila fia ile o se amio kongu ai sanga ma fau o lai faile amio kongu. Pea koi fo. A o te talo na leo ke avea i kai a uma. O ke lo fo ingai ko ke kakalo. Kako kakalo ia faadia le amio kongu. Ma e le kai. O na lilo. Le kongu o Samoa. O le ao mamala. At the end of the day. E le ai se mea e faau fiufi. E le ali. Ele ai lava. Ai ua matua i o unau lava. E tatau o na fio mai le mingiska. Ia le atinu utulo uka ua. E kakau o ngā fio mai. E faisanga sa unwanga pe kali le mele wa mai lunga e kangaka. Ma e tatau fo ila o na fio mai. E wha manino. Manu. O le wa ia ko meri mai kanga kai o sen mai se recording o pe o ngisi sa ia ko kongo le fongo le ale lima kasi ai pe ia o ese
Ya au kanga kai mawhaianga, ngi kai mie le se me koe lilo. Pe ke rua uso, pe ke rua kua whawhinge, cousin, brother, sister, brother mon. E karangoa ai ke le rola record oi. E oi. E wafo ilanga, wale koe mawhainga koe kari konguinga, we trust no one. E ngā le wakula i mai. A whaila, o lewa a mai ngai whapenge i runga o kalame, wai le mawhainga ko whaiaku whapenge e a, you know, e pepelo mei a mai e pai, e pepelo o kalame, whainga kiren ka ko whaial mea ngā langa o lai mingo iei leo, kusa o lai matua tali tonuina lava. E le matanga ruenga o leo. A whai fo ila o le saungoanga le saungoa mai ei anke lu, wha mai, o fia me makua le kari konguinga la audi. Whawhiango ngai loa. E le mawhainga ko le kari konguinga kala kama le e ui o le makua siampingi. A le mawhainga ko eliminatinga leanga o lae mingo iei leo. Lono winga la. Yeah. Longo winga o lae whaiasi ngā anga moment o lae karakarangoa. Wonga mala mai ai. Lea o a i le kokas. Wa ngofo wha olo a kaua. Whamai. E o i le kokas. Po o le whaafare tui. Lei ma se si o koe karikongu ia la audi. Ka lo whai. Ia. Tatou talia po whē tua iai. Ai tatou. Tau sisila tu male mai moat. O le vevela male malolosi o porokiki elea ma porokiki parapala ma porokiki milo ma mea uma le sa wele i kua ngai e mo o mia se kua inga kai e malosi le whakawhaka e malosi le whaka e mo o mia kua inga kai whapea e oi e kaukele mo o mia ngi puring sese e vai le kuar ka malo. Kau ke mo mia ka maia. Kei miole. Ya. Ka malo ala ngai kau ke mo mia. E kau ke mo mia. Am I right? E sa ola ukala lu ku faya. Share tato po kala me pe I agree la ukala lea. O te le tai ona o ioina. Tau kala ngoa kurvaanga whapea. In which is au te leo yo ina ya uia se tūlanga e male pele pe fua le paki marvanga wha upwhai. A whai o iaingi ngai kangaka. O lau fo ila lea sa vali, o lau fo ilea tu ualalo. Leanga o le paki ngā kūlai. E le ngaka o le whinga ngalo lea kua. A o le movement ngā vaku ia kungu i fafo. Lono winga i te tau ona whaafofonga toto ale le mai. O tau wa fionga o lo se ei ko kongu o le paki. Na mafua o no tau mau malo ma liuina lo tau tangata ona o le musumusunga le anganga pa ia e avatu le taritununga ya o tau. Onga o kangaka maya kungu i fafo. O fafo, o ngei foi le whaafefefe mai ei kuila epa mara HRPP. O la mātou tu alalo la lela u whaaleo a kua. A whaapea wa e ngofo i kokongu i ngā. Wa e manatu wa e lua e ke le fia kai o le paki ma le vaenga whaupu whai ma mea uma. Me le mari e rofinga ngalo ai aluia i whafo ma le paki. Le angole a inga o le whakua. It's for the people. By the people. Of the people. Yes. O le pāki lea. O le pāki mō kangaka. O la ula whautuanga. A whai e mōngi ma wha maongi. O iai nisi o kau pule ma kau fori. E makualia inga ese. Matuli ese la auli. Wha malolo la auli wha aluma. Male pa ki ngai. Please think twice. Please. Koe mawhau kasi. Mawhau kasi pere o e kaungaru ese. I'm just saying. Leo o wha leo a kua whinga ngalo kangaka.
ele na o lo umana o le o finga ngalo umanga o kanga. A e loa o ele o sau pulo. A finga o fia le upu. A fainga e arua tonu. Ona o le alofa. A faifo inga e fio aku kokongu. Ona o se awala fifi malie. Ona o se faalo alonga mawalunga. A faiwa ele toya mana ia. A faiwa ele koyango iai. A faiwa uma iai lo fia. A pia e malia mayaru e se ia oe. Alu lai whaakusau oe paki. Alu e whaisau mea pe mawhainga e whaia. Alu. Ai oe te arua tūna tuli mai oe i sesi mea. O nga e saula ia e o sofua i kukongu o seisi wa. Ia o nga e a maka whaaleanga mea i roa rei kukongu. Mana ula fautuanga lau tele ea e maanga ia lau faukuanga. Si mainga sa ulav nga le lav moa ulav mai moa upea whapea ngai ko kilo. O le wo whaalewa o whaalewa e au tau fina ngalo si minga la sa ulav e whaeloa mai ai. O leu te whaalewa sa o ko fina ngalo. Lav mai tatou i runga le tatou purkalami. Leo ukango whaaleo ko fina ngalo including myself. A whaapea uahalu halu suakanga o le whaakele. O ele nga e rua kukongu a whaifo whafonga mai kai mini ngai whaafarekui ma whaipule. O ke ofo ya oko. Le hei o te leo amana ia, o ke le ia i le kulanga o le whaamingiska. E pule fia mea mea nga. A lea o te tala no atu. Pe a whaapea. O lea fua e ngofo ma e kau sui marielo loko ma e kau inkalesi. Ma kau wo so loko ma so ma fau. Ile ko inga mele o le whaapea o le aku ka ngofi take over paki. No, please, don't do that. Don't. Awa le alu ka inga awa whakawa o inkupe. A ye fo isesi o whafonga mai o whaafarekui. Ua ofa ko ingi mingi skase kupe ia ki oe. Ma whaolo a kaua oe e koe whaasanga kau i le ngā lofa ia oe. Please don't. Awa. Awa le anga i le o kākou uma. Nga mai e whaasingo manga le tua. Yes. Era ukalangoa aku wha. Era ukalangoa wha le nganga aku. Prophetic. Yeah. Era ukalangoa aku wha benga. Wha perfecanga aku la ukalangoa. No. Aua e ke vaveoso i ka inga, aua e ke muri se kangaka. Ai e ke sila fia. Ele o yaile anganga o le akua. Ele o ia o se kangaka nga filifilia e le akua. Le o whaiaku whafisa swangi. Le angol soi fuanga ngai. O le kele o le oso se le mongi oso. Ma le oso i ka inga. Aua e te vaveoso i ngā mea. Oso onga o le musunga le anganga pa ia. Ma aua nge e whaangalo le ngā lofa ia. Oe, aua ke whaangalo. Aua ke aia ulu kua ngai ka isi. Aua ke maua ula fuki. Aua le avatua le lole miti ai lamu. Aua. Alolofa mamanga kua le ngā lawe ia oe iau popua ngā. Ma le ngā mafuai. O langa upu malanga kala. Ngā lala o aile liwolo waa. La ukua mwhai kau kakala le mea lea. Afkai a leo o mangkuanga. La ukanga koe kakala whaalau kele le mea lea. E iai whai pule. E o mai lea so. E makua i ofo alo lako ngu umaro lako a inga le malo. E sa ala ukala. Yes. E iai whai pule. Even you, yourself and your wife and your kids. Wa e ke i lo malo le lau mea paloka. A o oi. Kulou la ulaku ia nganga whawhai ngofie o oi. E kele nga kala ngoa ere ko ngu. Sole. Va aya ia ere i umangi. Va aya ia ere. Yes. I know that. E iai whai pule whapenga. Makua i ke i rei ko malo. Ai whaia inga iri kangaka ngā o ngā skorasipi. Whaia inga iri kangaka e iai o ngā whailonga. Ai ku mari kangaka pengi whai moa vao. E oi pengi whai whakaipu. O le wingara ngā leo ke whai aku ai. Auange i wawe whaangalo ia oi. O upu ar kama lea ngā alanga le vau. O le lei o fora sanga ala audi. It's a power. Anointed. O upu langa iai le wha mamaruinga e lea kua.
Le ngai fa mai o le upu a la ku nga usia ai le amor polonga e ulu e alu I papa a angolo loko. E vai o kango kakala ku ya oi. Le o kango kakala ku. Pe a fa pe o mo sa ku pe mai ya se singa e fau ke ia le o ka fa sanga kau ya la audi. Lai le o kango e fa ya ku le la ka inga mo oi. Ku loa. Ngalala o le liwo lo va. Ua mangaku ange ai ka ngaka ia ki oe. Ua avaku ai le wha kuanga ka ngaka ia ki oe. Onga o le nga alanga I le vao ma whaia re kala I ngā keu ia le ala mosi whaipule. Ku u iai le avangoa iskoi inga lea. E ui o le isong ko olua. E ui o le ua faulong ko olua. E ui o le whaia vā. E ui o le a. E ui o le whai moa vao. E ui o le whai pusa isa. E ui o le ave pasi. A o le upu nga avaku o le kamalea. Ia ngā. Le ngā le o kong ka waku. Ma fuai loa. Ki ngā ngā whamai isi. Oh my good boy. O whea o le aru le mako whai pule le loa ngangu. Ia. Kama foi le la waru aku ngeu ke paroka ya o ngo la audi. La waru aku au ke ekisi. La ngai whapenga o le ko akele o kangaka. Ngā musuia. Onga o le nganga. Ma le au ngangi ar kamarea. Kulou le swafa la audi le mari etua. Tupua. Iuli. Ya. Lupe matasila nae misa. Asiata. Ya ma le angonga yo ngisi swafa o kele o mamua. Le ua tea pola te iwa o sismet. Ia ngala wa fai akua. A faila o leke sao fai. E ko kongur fa farekui. A o e ka penga. E ko e lafo kama le pe o le lafongo a petaniko e me sakoma a sakarako mai masaka yo. Ile o ngā umu a asa. Ko e mafau fau. Pa mone more ko e mafau fau kasi. Ko e mafau fau kasi. Po o ainga mafu ainga karikonguinga oe I louku malo a o loua olanga e le karikonguinga ka ngaka. Ainga mafua nga karikonguinga nga mafua nga faa mamaruinga nga mafua nga siikia. O le kamalea. Le ala ngā le ngā laingo ufayaku and I will always keep on saying this. E iaiar ka ngaka I le feiva o le akua. E iai fo I ka ngaka nga filifilia e le akua. Ioi. E whapengar ka ko suifong. Wa aila o le si ngā laku onga o le laki. Le anga o le mangongi o le oki. E oki ai le si le lau kango koe averkus pa ia. O le kala re kusi. O le manongi o le ola. E ola ai malesi. Ia wala. Ia wanti la. E ai. Ele ai. O lo ufo ilea vala awinga remember? Remember la utala no faya tu la wori e ka ngofi la mai lo uvalea. Ah, la wori e. Ya ufa sala lau. Di se wori ngai sa mo afakangaka. E wori ngai fa mai fa ka fa sala lau. O le ese senga nga ka ko fa sala lau. O ko kala mepi o ko kalengi nga ko wa o ngai fia mai mawai nga kupe manga me uma. Ele o ku wengi fale mlea. E sili hela ka mo maungale. E vai la ka mo mau. Me vai a mauere se fa ilonga le ialungi a onga fa sara lau aya nga onga sa o har kanga kai pipi i ai mau le angor mangongi o le ola e ola I malesi kele ngai fa sara lau nga onga mama fa vale o la ko fa ilonga ya o kere o ilo i ai o kau kari vai mar porsis e ver ka malo la le ola fa farkioka ese nga o la ufa sala la o lo uvala awina it's my calling from God ele ai la va la se failonga e kukusa marka ya ele ai la va se failonga you come with me with your diploma you come with me with your ele media lo que fa ko ke o fa ko isi failonga e ke saufa mai e ke levo fia ele media e ke story esa oili si au kamane nga sa mononga la iseng skula ki tulo o vaku
O le ale kulanga le ale la sanga nga we level 1, level 2, level 3, level 4, ka level 5. Fa ko le ale level nga kulanga nga we o keri ka o level fa ko le ale la sanga nga we lo la singe skula ki. You work a man ma fo level mai ole fonga fa. Ole was story for. So fonga fa le fa. Pe ke karangoa mai ke au o fa ilonga ya nga lu fia fa mai ale aki epikopo rubbish leanga ole poko ila longei ole vale ai vale sau pa unga ilunga ele o sau kala kusi vai o ele kimingo u kala vo mai ai vai o ele kimingo u la ikiki mai ai na sila ele kiminga o ke arua ile tano ava. Lai kausu esesi e ko arua masi uso makua ya savea. Lai su e savea se kangaka e yai le capability. E mawhaingo nga hosting ar kangwa avanga oia pe a away. E o fai kua story lea. Anga sa nga o sa fai fo iyo tui masavea mal tano ava. Nga iti ya nga mawhainga. Nga api le standard le lar kai milanga ola uo ka makua. Iyo tui masavea mal tano avang fa vai mai la pokalame. Ai sila si fa kura ukala lea. Ai fa ko asa vali akur ka mikiki la ikiki. La akur ka mikiki pio la akavika. Kavika fo ilia le kuspaia. Angala kwa kasia la song fa longolongo isa vea. Ingia ia ka mai ango song fa ilungor pokalame. Ole mid morning ale radio samo fa fonga isia ko mai faso matara noa makarango lo maleuso for my asiata I can see the ability ya ki o e misio fa mong yanga le ku wo manga o ke sau test o lungor kango ava la ngai fai mo travel ai o ke mo mia se e mo fai nga kango e le ngai ke le o langi se vai nga fa se e ya or ka kale yes tano ava sa vea mal tano ava or ko ingal proklame le ai usa variak ai kangor ka malo fa se e au kongi mai ke le ropongi pe sai se usu a ole amakanga nga ole turn around kulang or fa arua kwa patonu ai vai le uma vili mai sa vea ya ke uskaimi asi sia uso fai for kapo kala me o lo ke MC fe o le fai poiponga fe o le fai poipong o sasa mai yang awa ai pangalea ua loko le anga inga fo ya ua loko le anga inga fo ya ai loko le anga inga ai si fo o isi a fo fasala la e ui ai le fainga ka ngaku waku le matek team ya e alofa fo yo siu songa fai e kia au wale ma fai fo ise me ma fai sa vea ua ma losi ale ali o le lalo langi e vai o le sa moa le FM o kou zilzila ma le sasar ka malo le ai ele nga on fasara lau ngei ngo usa sa fo ile malo FM ia isa moa ma le sari le Power FM ako vai o kou ia le na alu ese mai loa langa lo ke fai akula usavadinga ai fo ise se mala mai me fa pea mala mai ko inga me ko kupu mai por kiki mai fainga ka nga kale ele sa nga fai nga usavali mai ai fo il savali le familia I walked that same road o waru ese mai ya o usau maua loa ur ka mikiki fale alili mar ka mikiki falaka ia o inga nga maua ile ya kuso o la kuso fa kai kai mai ya fa ku yoe la nga ile fa perfecta nga la o ka umai la o fa au fa mai e ko fa ku mai o se por kalame le lo mo ngisi mai o la le ngor por kalame nga la se o fa ku so waru momo ke kakalo ile aku ia fa mai an mo maulo pule mai la le ngor po kala me la fa ingoi o fa ku fa kadi ioi
So waru mo ke kakalo. So kakalo mo le akua. Ngo saula ia ka ua. Alun mako whankanga la ka pengar mako whankanga ile siaso. Ai ma whaasoa ma se o whaiwhi au. A ke minga ngu whaiar sports. Tala noa ta alonga ma asiata. E se mele sports tala noa le. Ai ilisi por kala me mo sa ufaya. O le tala noa ta alonga. Ia nga ufo ima ia ufaya kua mo wale ngor por kala me. Tau ta iai. Ma ia. Ia o se upuleng fa nga u Hong Kong. E ka ule malam mai le mini ngor kau ka iai. Ama ore nga me ufa. O le tau ta iai. Ua e manguia faiva. O le atunu. Never. Ia. O le savalinga nga sa wa ya sa wa ilava. Ma o wiloa. I'm not just an broadcast cast host or journalist. I'm more than that. O lo wala awinga ma lo fa manguyanga. Ia o le fiso so angiak. E fa mangingo le aku. Ia I mea kekele ma mea fa pia. Ia le nga. Lo winga la leina fa ia tula te tala. O mafuanga o mai le vaenga lea. Se I o ka ukingo kua I mo fa iloa tu ia au dou ia e kasi ale me ke faia e ke kaukara sa au mai fa maungi. Awe ke fefe awe ke fa angungulua. Ai fai mal fa maungi ro kiuki. Ai lolo lea. E kaukai mai lunga e fa e mai lunga faiva ma mea umalava. Ole vaenga peino fatu la sona nafi. Ia sa au tau mawhai e fiso tai ia leu soa whaasala lau. Lea e lau manu ia maile te leo tala au mailunga. Ia peitai. E le imanu ia. Sa mawale ava noa au te fiso tai e tua isi ona whale tua. Peitai foi. Ia ono o fia ngai matulanga I fuafuanga ma a onga. Ia po ngā luenga foi. E le I mautula stala. Ia o le ato e whaapawhala mo le aso tai au po seisi aso. E clarify pea ngo whaku. E kau ke o a iai. Au. O te reach out to mua I le source. So o reach out to mua iai. Ia po le tangata lea e lau mungu ia lo ngai ngoa. Ia po le asa na whaamatalanga matulanga whapena. O le update la le na. Mo le vaenga. Fo ilea na o whai atua I le asora nafi. Ai ai si vaenga whaasira silanga ka ua lea. Lea lau te fia vatua le taimine I manule o te o lea o te manatua ina. A o ia te au foi. A o whaafofonga mai se wakur kaimine ngai. So koe su ea male ngō si mawhine le nei. Tu lou lava ia le whaafofonga le tunu. A o whaafofonga mai se tamaitai I Queensland e suafa ia asofa Joanne Nafatali. Asofa Joanne Nafatali. Ripley. O Ripley I Queensland pe o le ngonga o le no fuanga po le area. A whaio e whaafonga mai le nei taimi. E mo o mia vave alo fiso tai mai le tau te iai. Ia te au nei le porkalame. Messenger mai le tau te iai. Ona e iai le mata upu o ngaonga o lea a fia I lau suafa ma o lo tau sa ilia I fo I lau sunganga. E tusa ai. O se mata upu o lo tau sa ilia mai ai o I Samoa. Now, o le afa angatai I la utala I le vaenga lea. Ai o te mana o mua lava. E te whaafiso o tai mai le porkalami o le tau te iai. O le ua kakikia I umai te au whaila mai le hotel I Samoa. Ma le car rental I Samoa. O lea sa whai iai au ka whiri sau ngoa lau sungang. Ma si au to o lua po o le na lua I Samoa. A ua matua I paso lava. Ia si vaenga sia. E tau whaafiso tai atu lau sunganga. So whaaburi mole. Pe mwhaiona e whaafiso tai vave mai ia tātou porkalami o le tau te iai. Ale ai. Ia o le
vili mai le numera lea o le ofa tasi lua lima ono fa valu ono fa o ke musu e vave au waku lunga le ano fale o le story atoa ile mafine lea ona ele tūlanga na tūla i mai ia ile sitasi hotel li Samoa ai na ona o fa pena antu e ke le vave tu matulanga fa pena le ngai kakau onga e so kai mo mai ia ona soa le o le pule ia mafai se tala ai le i avea matatou la sia le isi vaenga o le adua ku umai i adua ku male fa inga o meanga ia ma tulanga le tupe ma me uma o lo sa ilia ma vaenga fa pena ai na ona o fa ia tu fa pe fa mole a fa fi o fa fonga mai sesi e si la fia ia le tamaitai ia a sofa po o a sofa Joanne na fatali kunselani fa so ta iva mai lava tatou prokalami ia isi te mi va ve lava ia maleanga ngai tumu ile fa alo ele leifo ilo meli mai ma fsini mai moa ia ona o tango le e kaid oi ia itulanga ole na so ta mai ile fa le tali ma lo i Samoa ia e mo mi fa ve lava ai le io ole mata o puise si tulanga e te le fia mana o e o iai ia a o mana tua ile tanto wa fa sisilanga le ia ile nei taimi o le afiafi o le fai mo ukango e kausia kia ku pele mo me se tanto update mai Samoa a o fai ai le fa fa tui malunga ai fo ile nei taimi ia pe ono fa ele to mo mai la se tanto wa update o le si vaenga ma kau kia le te lopo mo tanto footage le kasi leo vivesi o kupu le vivesi nge isole e makaukia o te le i mau tele po o ai a ole a fo ile mafu anga o nge vivesi ai a fu antu i video na au mai lunga wano ushe na fo ila o page po so le vai le ori mo e ku isi kwa uo isi e ka ku isi muri ulo isi a ka ku ia ko isi pa ku isi a ole a lu re kau ai lau o ngo fo ala to si le mai tau me sina ai fai se e vai koso o ma ka nga ka ye fusu mai i o tele o maua le ano liu ma le ano fale antoa io o tele o maua ai au tele o loa pole ano na ona mafuanga a wai le involve vai ne te ua se tala matulanga fa pena a o le a fo ilo na mafuanga ma nei fusuanga a o matua matanga nei me o fai oka okai ia ole a o kuo mengi ole o tua to nei mea o le afo o le kulanga fo ile wakakau i longa fai securities ma me fa pena ia o kai mio aso fia a le wo ku fai ngi fusu anga fa penga i talo fai fo ile falitali malo ia talo sia fo ia ko kele i fusu onga wa kele ngi tapele wale ko ko ngi onga wa kasira le me onga umalo lenga vivesi ia onga kai kasirolo ka ka maku umuli ayo ki fa sa o ilo malele yo sisi ko ngi me ingu makulanga fa pena o me foi fa pendei e ono la veve ai foi manisi ele te tauna involve foi le mele tasi o tala fa va ule no tau mau mai i newspaper mai sa mor mali was tasi o tama pe ora fio vai moso ina ua tau ma fai va po le tala elena na mai tau ma fai va se se inga ia ai pe wa a fia se ai lava ia mamali wai se fa nga lima fo ile le pio se vai nga o se me pa i valea ia talo fai fo i o me fa pene ia e kau kele ro me ko por so i fuanga ai tau to na fo i matato a e lo ai o ele o sefi ko pulanga fo nge nga popo o lo ka di po o lo nephew po o lo ke a o ina lo ngia ai mai so le temi sa fi o lo o nga ya so ya nga o le pia a le pia la pe la kuloa la kwa lo makua por kinga ka po ngu ko o nga tu lo ka po a nga ru le mo kangi ka ukala ke le ngai o nga kan ka ukala nga ve kai a o le filongia le o ye le temi le nei ia e ka po
ai whaasanga mai loha. A le ka o se whangukumu. Ia pe ka o se laupapa, pe ka o se amo, pole ala vale mea maloe pa iai. O i tau mai ai, ele o toe piua le o ngā, ua filongia mafuala au whaasaina. E filongia lor mele o le pia male aisa, matua se a toa ale mafaufau. Ua le aise koe, ua le kea, ua le popoi, ia, o tūlanga la nai, tupu mai. Peila ole mele ka ki vai koe fo il kau mea singa. E se lea ku ai ngā vaenga. E se lea tu ai ngā vaenga ua tūlai mai. Ku ia ku pāku o isi, ku ia ku pāku a punga ku le siari, tu ia ku le pāku. Ku so mō meo sari ngā kua ua me inga whaiangi. Ia ene pia ne ta whaia, tō wea kongora au whaise e vai koso Ia, ole tatou talia, po le ase tūlanga e o iaile. Tūlanga o loo whea ngai mari whaafale tui. O te open mo ua wanoa. Mo se whaamaninoga mai le fionga le minista ia le tinu utulo. E tu sai, o le vaenga lea ua amai ai, ia le whaasalaunga kangaka o Canada. Ai a whaia sila fia e lea tinu e pepelo whaasalaunga kangaka. E ka kaula ngāru, e avesanga su, ua ti fame ngaia. Whaapei o ngāru morio, angeru, avere su i leo, ua ti fame ngaia e laudi. Simple as that. Pe a whai o le karangoa mai le rule of law, o le whai o le mea mongi. Inga i mea ange fo iwa umai. Le whaakua i o ia ka ngakare su. Ai whaakuku mai le mingiska ia kia uru whaasea. Aoa, o leo te watua. According le whaasalau ngā kangaka. Not only that, according i mea umai inga sen mai. E se kasi o sui sai kongo le. O le area 50, o le, o i tu marofo i e lima sumatasi. Yeah. But I am more looking forward. I le taimi o le a maua mai ma obtain mai ai le tauta iai. Le recording lea. O le talanoanga lea i lunga le Zoom. E oso kuan me i lunga i. Iyo, pia mangai le waku lunga i. Ia ngai loa i lo le kangaka, wa o kangaka e paroka. Iyo, ia o ngai loa i le tangata, lo walu, e te palo te sa o i le tauna e palo te iai. Lona lua. Ia wakauke, we will never ever hear. Po le ase sa unga le fionga ka mai kai palemia, but we would love to have the opportunity. E su mai le fionga ta mai tai palemia. Ia e fai fo ise sa unga e kusai o ngi mau kua inga. Le fai mai ai le ri ile am po lang kamalea. Malanga pie sounded like matua mafana le maftanga mafana. O le isi ka ko issue le aso ataya. Ka kia le issue kelelea. O le ta amilo a usu esu enga. Ile maliu le nga fasi o ki ai. E se kasi o kusikala, le tamaita isa moa i a papali i Fikeol. Isa Fikeol, that's her last name. Le ana ia fasi o tia faa mo ai. Se tasi o polo fesa, o se tina matua. Ile, amatanga o tausanga ne? Ya, amatanga o tausanga po o tausanga ne tenei. Lea sa tau fia. Ai e iai la mawhawhakala o le maka upu lea. Lea lua isu isu engar kako porkalami. Maua fo ile awore paipa. E aru aku fo ilunga i. Lea ngau le mele tupu. O iai ese mea o tau whaau fiufi. O iai ese mea o tau natia. O iai ea se mea o wha lilo. O lea o le a kau mawhai e ngā rurue uma ai whao ngā le pau o le makanga ruenga o leo. E shut down umai. Tangata ia. O le a tau mawhai e kau kingo se mea o le kau ngā kia. Sa o pisa kua fo i le case lea. Lea nganga lipokia mai e le Global News.
na ona uma na fai o le whao ngā lima lea na whasi o tia i e le tamaita i tustala lea ia pali i whikeaor ia le tina polo fesa lea. Na mahe alo ona ia tangata valeina a o le tele ia o le rumors o le tele o tala ia au mai e peia e whaise wha le wha le ainga. Tulou. Ia e whai le wha le ainga wha le ungari. Yes. E whai le wha le ungari. Are ka mai ka ileanga ngofo fasioki le lo makua polo fesa lea. E mea ua maua, e mea ua kau maua. Ta tia la le vaenga na o mea ua kau maua langa lea lu eri su e ngar kako por kalami. A o le vaenga lea o te nau tele mwha mua muina. O na whai mai le tustusinga le Samoa Global News. Mua ina ua tua out mai le story lea. Na mae a loa o na tangata vale ingar ka ngaka lea langa kenge po o longa ko arua kako whai ia po langa partner po lea lava. Tina po lo fesa lea. O ngā kia iala ia le o singei ki ngā i lo ngā whale ngā kangaka vale i ngā i le po a koa o le asko ngā. Ai halu ka mai ka i le halu kua i langa friend. Now, this is where the story gets interesting. Ai halu ka mai ka i le o papali i whikeo. Ai halu i kua i langa friend. Ka o mai male ngō nguu. Ia, e ke maua kai au. Ioi. Tatatu malolonga. Tatatu malolonga. E pupua kako malolonga. Ioi. So kau sia kia kupo mo meska ko breaking news me sa mo. Tatatu malolonga. A foi mai ole mo kako minguki. Si ko sia kia kula email. A mo sin tala lei. Ia ona to eva tula. Fa o ele tatu programe il ne vanga fe. Wa sa o le leile fa o no manenu. Filifili leo fai o le talo fa vauta te fia fa tawina. Mai le tolu se furu fetu se furu se lauta la e o atu lava i le lima se lau lima se futala. Ona filifili lea o le upu check out e fa mautu wai lau fata. Maratua, fa atu mo fa mo ngai pe o lo swafa antoa e meli po se numero le telefoni e mai se le tuatusi. Mo lo ainga i sa moa, manatua, fa atu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na ila ufatau. O lo avanoa le online banking mo New Zealand, ua sa o le leile fa o loa manenu. Filifili leo fai o le talo fa vauta te fia fa tawina. Mai le tolu se furu fetu se furu se lauta la e o atu lava i le lima se lau lima se futala. Ona filifili lea o le upu check out e fa mautu wai lau fata. Maratua, fa atu mo fa mo ngai pe o lo swafa antoa e meli po se numero le telefoni e mai se le tuatusi. Mo lo ainga i sa moa, manatua, fa atu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na ila ufatau. O lo avanoa le online banking mo New Zealand, ua sa o le leile fa o loa manenu. Filifili leo fai o le talo fa vauta te fia fa tawina. Mai le tolu se furu fetu se furu se lauta la e o atu lava i le lima se lau lima se futala. Ona filifili lea o le upu check out e fa mautu wai lau fata. Maratua, fa atu mo fa mo ngai pe o lo swafa antoa e meli po se numero le telefoni e mai se le tuatusi. Mo lo ainga i sa moa, manatua, fa atu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na ila ufatau. O lo avanoa le online banking mo New Zealand, ua sa o le leile fa o loa manenu. Filifili leo fai o le talo fa vauta te fia fa tawina. Mai le tolu se furu fetu se furu se lauta la e o atu lava i le lima se lau lima se futala. Ona filifili lea o le upu check out e fa mautu wai lau fata. Maratua, fa atu mo fa mo ngai pe o lo swafa antoa e meli po se numero le telefoni e mai se le tuatusi. Mo lo ainga i sa moa, manatua, fa atu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na ila ufatau. O lo avanoa le online banking mo New Zealand, ua sa o le leile fa o loa manenu. Filifili leo fai o le talo fa vauta te fia fa tawina. Mai le tolu se furu fetu se furu se lauta la e o atu lava i le lima se lau lima se futala. Ona filifili lea o le upu check out e fa mautu wai lau fata. Maratua, fa atu mo fa mo ngai pe o lo swafa antoa e meli po se numero le telefoni e mai se le tuatusi. Mo lo ainga i sa moa, manatua, fa atu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na ila ufatau. O lo avanoa le online banking mo New Zealand, ua sa o le leile fa o loa manenu. Filifili leo fai o le talo fa vauta te fia fa tawina. Mai le tolu se furu fetu se furu se lauta. So e fa talo fatu le taliu mai tanto malo longa fai o le nei vanga o le fia fi malo lava fa te tele. I tanto wo ma pa anga ma mai ma tanto viewers i runga o le porokalame. Ane tau tai ia e nei vanga o le fiafi.
Fatalo fatu fo ina ya friends mai le HRPP o lo mai mo mai. No, and the good things, let me tell you this. Now, the good things be afape o le mo o towia tatowia HRPP le mai mo mai. Walu tino, I know you're watching me now. Au mo le va kulo update le mai le kokas. The good thing now, welcome onto the show. Welcome to Tautayae show. And I appreciate you. Thank you ilo contribution ilo mata mai wai e le kai me ke fiu wai ke fia makamaka nga e wanga ngovo taple mea e wanga maulo lima was a maulo lima notification with it wai ke ile oso ko oh man, what am I doing? Yeah, so I say hello to you. Fatalofa GTO, welcome on board. Thank you for watching. Thank you for tuning in. And may the peace of our dear Heavenly Father rest in your heart. Ia maua pe o ele file mu. O le ka ua o lo sau ke mai mo mai mata mai ma e po le ala vala ngana. You know, I'm not worried. Ioi, o le ala ngana ia e pau fo o le me ua ngata ilo wola o oina. Paua o le malosi o lau ngana leanga o le malosi fo ina o na yo matua na faa o ngai ioi e wala ngo ka ko fa penga mane tuai ai matua le vine moto ai mangiangi ai ngi for fangau o le kala nga re kusi. So I come to you in peace and I say hello to you. Thank you very much. Ma lole mai mo mai fa tele ia te o mo le nito sanga o le si vaenga taua le te fia fai atu ai i le teimile nei. O le tā ua fo i o lou sau, e ke mala mai. Now, forget about le au vaenga lea o mikula, lea e o mayala tau ia o mikula, wa lea ise wha moe moe ola, wanga ngau a koa le wha moe moe ola. Forget about i le vaenga na. Ai e iai ala tau o supporters at HRPP, e o mai, o lea ua malama. O le ala wo tau mana malama i le mele o te whaasoa atuai. O lai wha ngā solo ale whanotanga i le teimile nei. Ai wha ngā solo ale whanotanga le kokas i le teimile nei. So far it's looking good. So far it's looking good. I tūlanga fo ina e o mai ana whaali whina ngalo tamaitai pānamia, o mai ana whaali whina ngalo o ngai mingi skai la vea mai mingi skai ka uma yele urupo olele mama ya on faali o la tofi ngalo iyo ya ai na on fa penatu abtilo e umilava la ngo la to o fonu tanga ya po ole ale tulanga ole ata o to mai ai ole ale me ole ai sa mo ka kokalia ai awainge ave sea lo tatu loto tatu te tutu mole mea mongi. Ia nga, ai, toi o maile ona utala, whaku o kou, mo whaiako loa e saura kala fou, ai ka o maile ngu avai, pau wale o le fesiri, o aile ngu asiaka, o aile ngu, ko o iale ngu se i ka ua kai au. Ia, ioi, to o iale ngu se i ta ua tutau, alanga o le news nga mai e Global News. Na umana tangata valeina ele tinatu stala lea ia pali i whakaol o siana la uwaya wikala ka meki o siana ia ona whataatia i leo le neipolo fesa o le tamali i ei ona ainga i ei ona siana whanau mana tua mai o le polo fesa le umaliu o le anti-air if I am correct o le tamaitai lea le ua heringa le ua heringa le CIA America, Tulsi. I think that's her, it's her auntie or nana. So kaunga kaufa, defense, the defense Trump. No, I don't think a defense ranga Kamala la Kamala le producing at Pokalam. Our okay Trump, I think CIA. Yes, the defense. Emana duala. Ole, yes, it's her auntie. I think her auntie. Ole kauala. Ole maangai fo yo melia. Welcome kai lo Tulsi le America. Olonga auntie ia, yes, I think. Correct me how mailta toia. Olonga auntie. Ia si polo fesa lea.
le ua fasioki. Ia te au la, ma ngai or kulanga vai fai au ala le tua. E fiu ka kou fe ar fai. Ai vai ori siki anga ile ku or kenge lea. Le ua se ia koe Donald Trump. La wala koe va ai le pui puinga. Ai la ngor pui puinga. E la vea ai mar CIA o mea ma fapenga. Defense. E mar mirikeli. O le pui puinga. O le tatalo hai de kenge lea. Ia fe soso angi mai. I le suenga a koa. Le anga iai message ngai kukongo o telefongi. Nga mafua ai la ukau whaalongolongo aku. Nga mafua ai. Nga whaao o le kenge lea leo ki les. Ia le ukau kenge aku ai mo ngai lo makua. Ona umalea, ai alu fo mai alu e. O le la breakfast la lea sa fai masi anga friend. I tua i se tasi o fio anga i le atua le ipata. Po o atua. Lenga whako ango fo i loa makau iai. O lai ka kia i o i le whale le mai ka i lea lenga o. Po umango ukango fai iai le me leanga. O langa friend loa lea. Na ia longoa leo leo. Ma momoli lo iai le tamaita i le. Le lai mafuai. Now, matua i o fia fia e sa ili. Po o ai le i kuore ngai fo i case. Ai ua le pisa mai ai le komisinga o leo leo. Ua le pisa mai ai. I le mafua angor case lea. O le fesili o iai se si o tau puni puni. E vange mai lunga tau tai ia ere ngai masinga. O le tatou proklame le nao le lea fiafi. To be continue. Le aso antai au. Maua si tatou o tonga. Tuli matai mai. Maua sei ungo o tūlanga o le aiaina nei o le a post la velunga o le tatou page o le Blue Wave TV. Ma le tatou tau tai iai. Ona ua whama e hina le tatou proklame. Maybe o le a whaasoa tuai nisi o le auso e masani o na whaia latou whaasoa after hours be a mai a fo ile nei fiafi. Ia, mo le whaalau te leina, mo mori le whaamaloma le whaaftei tātou sponsors, SMI, whaaftei tele le pulenga le ngata o polu, savai, ai maisi o le tātou ofisa i au kila ni nei. Whaaftei le motonga, lupe matasila waa, ta ilo fo ile suenga o sama, ma le suenga o le hit and run, pe tutusa fo i ma le taufiu e sue atu lau sunganga, ua whaisi au pisi, whaaftei tele lava. Ia, mo le lango suaina o tātou proklame. Ia ngata ilea Pacific 40 mani talo fa voucher fa tai au pepe tala ilene Pacific is money transfer fa over tai tele tu sa fo yo lang suina color shops i matafeli ia ngata fo ilea ia ole tanto Seal Plumbing ia fa tai tele le fionga ngaftasi fo mono mayava ia manisi o tanto sponsors le Tasi Market fa tai tele Reverend to the 4 ia po lo sunga le ambassador o le victim support a Samoa. Ia lau fionga tuala tole e foa tupa i Larry Lavia. E tu sai fo i o le lango suaina manisi lava o tatou woma paanga. Taualunga lau tala. Mo i latou malava. O loo se evakura tūlanga o tatou lulu. Now, o le tatou lulu lava ia. Mo le sailinga o le ami o tonu. O loo maua i tātou i au kilani i nei tātou official nei o le Blue Wave. Mo tātou i au kilani o i tātou te whina ngalo i mawhainga e su mai le tātou address. Lua se furu ma le valu D Lambie Drive. E tatala mai le se furu le tae ao. Se i o mai le taimile ne e au ik whaala lavi merkai mor prokalame. Se furu le tae ao a nga i le afo le tonu. I le awa udi. I ana e su mai lea. E avatu sau ticket. Mo le lulu, se tusi lulu. Ai mo nisio i lantou o loo i so kirikiro aku wha mo le lava. Mo i lantou i mele pone. Wha mole. Wha fiso tai ane ia e lua ia tangata ia wa fiso tai mai e tia. Uso konga whakura kongo mela. O se uso ia turisi, well, obviously na ua tausi le fia ia turisi. Ia po o sorry elevisi e a me e fo ile kaukuku sasua foringi awari ku lisima elevisi ku longa ia uso. Ia le to fa ia tui vasa. Now mo ila tau I mele pone east. Melbourne East le tu o le east o mele pone. Fa so ta iane ia Elvis Molly po tui vasa ile numera o le ofa o lua. O tasi, 5 fitu, 5 tasi, kai kere fo ingei o. La koe aruaku,
Whaamole whaafisootai tui vasa Elvis Moli, o wha, o lua, o tasi, 5 fitu 5 tasi, mo ilantou East Melbourne. Ai mo ilantou le West Melbourne, lava mo merepone. Tusi lulu, whaamole, whaafisootai, le fionga ia le malu masiona whalitua ia whanoti, i le mobile o wha, 5 lua, o ono lua iwa o, a koe luaku. O wha, 5 lua, o ono lua iwa o. O leo te vavai atu foi. O le foi e maua mai nai le tatou Pacific Link, le uso ia whale atua. Ia whaafisootai le sunga ia whale atua. Ma le tatou Pacific Link, o le nā foi la tau te whaatauina, ia le tatou tusi lulu mo le sailinga o le Hamiltonu. Mo Amerika, i la tau Utah, whaamole, whaafisootai, ia le tatou Polynesian Market. Le sunga ia si ua moa, ia ma le wharitua, i le tatou whaleoloa le Polynesian Market i Utah. Ia whaafisootai o lo mau e nā le tatou tusi lulu. O i Seattle, i Washington, e whaafisootai ia le fionga i le teu oloa o le nuu o matai. Le fionga ia afoa ma lotu to tasi ngale Blake. You can find her i lunga o langa messenger, ia e maise fo i o le share solo atu na wasi le fia lava. E le to teleo i lantou, ia o supporters fo i o le wha moe nei, o le lulu mo le sailinga o le ami o tonu. Whaafisootai le fionga ia le whaletua, ia afoa, ma lotu to tasi ngale Blake. O ila tau i sini, la ua vatua pea ia whamole i la tau i sa messenger mai po fe maua i sini, ia la ua vatua pea ia taula papa, taula Victor. Whamole taula Victor, tau whaia isi nau video fo i lele tau toma mailo nau i au analysis fa FBI list taimi whamole se usu. Ai whailoa mai se vaenga o inaia au tau sini. E whaatau ina ili tātou tusi lulu. Brisbane lava ia, whaafisootai ia whanoti tu risi. Ia manisi. Wau tele o maua tele ia, mesi foi Anastasia. Anastasia lai maua foi ia tātou. Le tātou tusi lulu. Mo ilantou i Brisbane. Ia au se talia manisi whaamalulu atu te ua ule maua. Yes, Anita tau o ina whasotai ia taula. Ai whaamole. Ia si whiakura ukala lea. A whaapea. O ia oengi kusi fo i lele lela avatula o whaamama avenga walanga. O le o te whasosoani, o le mua au fo el tatu porkalame le tauta iai. Le kule hinga o kako kusi lulu. Ai si avatula whaamani nonga lea. Whaamole lava. A whaapea o au kusi lulu nga e alua o e au mai a whipulea ai. Pena e alu au mai a li o malo whaamoe ngai te alua o e too late. Whaamole, ele mo o mia la lo kau, ele mo o mia lo tau sau fua le tau taia e kūleia kua iau kusi whaamole. Se i vanga na, le lava tūra o fisoso ninga le langa a mai ngai ola, o ngai fiua ue whaikau o kule lisi. A whapea na o se lua se furu ni tusi a te oe. Ia, au te vai fo i se uma a fisota ia tu, ia se uma uto e fisota isa mo ia Lise Marie. Ma ilato. Se mo se fisota inga. Ma le tua fine. Ia maniso ilato. Ona whaama oti mai la ia ainga onga ofisoso ni atu ona la umale tatou porkalame. Ai ua tele ilato o lo ofisili mai tatou tusili nei. Ona makuaru mia ore kelo ka ngaka ye fisili mai ya kea. Ai whaamole le la uvatua le tala whapea. A whapea o au akusi nga e alu au mai pe nga se furu pe nga se rua se furu. I don't think ke mo mia. Okay, whaftai leo vai tule e mai e. Sen mai la whaamole le tatou contact sini. Sen mai le tatou contact sini. I'm waiting for le fsota i mai ia le tatou mole contact sini. Ai si e vatula utala lea mo na minute i to toi whamai al proklame. Pe ma nga ia a whapea e 5 se fulu ticket nga ia o ia nga ilunga. Nga e reach out to my lord ia kia. E fo ilele e fisosoani atu e tūle atu. O a maybe koru se fulu pea. Ma e kele foi. Na e fiso tai mai lea, ona outau mawhai lea, e fai se kako lisi.
e avatu mai contact details o tangata ma nofuanga e whaafisokai. Whaamole. Ai a whaapea ngā le lima au ticket a le ke meri mai asiata whaamole se I whasara lau wakua au ticket whaamole ia upe paruru se ki ofo I lo lea lofa. Ai a whaapea o ticket ia ke au. Le tatou officer. Te lo e se lia ma le lua se lau lesa iai. Le ala au ke whaia koe whapena. E se lia ma le lua se lau. O le ala ua ke le aia waru I kua. So le tua inga capacity ngā marko inga a quantity ngā. O lea mo o mia. Tātou te tau mawhai e tū lei tua. Ai a whaapea ngare se fulu au ticket. Ia tangwa oe ia kūrkū lei. Fui le le fisosoangi solo ki roi fia lau e kālesia o au whilengi o lau ngā luenga. Ia te ua ule whai a kuanga whai lea maanga sala. Mo ila tau sini le ua toe au mai le whasa o ngā. Ia. Le whaamaninonga leu au mai. O whai a vui mose. O le numera lea te wala au iai wha mole. O wha, tasi o, iwa walu, lima, tasi ono, singi wha mole, wha fonga le lei mai lava le lau tue whaiatua. O le ua mau mai le contact, the correct contact number for otou. O sini wha so tai whaia, po o whaia, vui mose. O tasi, o wha, o le o wha, tasi o iwa walu, lima wha tasi ono. Toe avatu, o wha, tasi o iwa walu, lima wha tasi ono. Ia o ka kou kere fongi langa e te tango loe wala au. Ia mo ilan tau I sini le tele na whaafisiri mai. Ia na le ufiso tai mai whaia mose, okay, le ua maua atua, whaafiso tai ia le sunga ia whaia mose, ingai singi, o wha tasi o iwa, valu lima, tasi ono, tasi le na numera, pule oe, vili numera lea, ia pe te vilia foi, ia isi e tātou numera, le ua tu ina tuilunga. Ia, e to e vatu foi la so tai au, so le la utango le, what I'm gonna do, langa bo umarka ko kaimi. Lea ole a au tango e koleki uma me angu mele la tau o maia. Ia na whaia le leil tātou lisi la so tai au. E ona avatu lo le lunga tātou programe. Si? E se lo walofa ke le a kako leanga ua unau. Leanga e pe e a fua mai e a tangia mai. O lea ole a kau wau ngā mōria ka ngaka e le kakau ngā mōria. A lea la a kau sao mai ka ngaka wa kakau ngā mōria. Ia. Ole mea mungi nga. So, tomorrow, ya, le ole afa. Tūlanga o mātua I tātou numera ia. Ia matatou skeke, ia matatou nofoanga. Ia, ai wha mole. Limas fulu tike di lunga, ngai meri maila ia lea. Ai wha peo ngai kau kūlei lau se fulu. Se eru ia oe kūlei ki ufo ia ki oe. Wha malo wha afteitele nei por, mo ila tau nei po kalame. Ila fiafile nei wha afteitele. Malu le vai o tau whingalo Samoa. A whai wa so ua fulu wa so le nei e fiafi le whaafonga maua. Salai le so le ana na fui eiti au le tauti anga. A o mai moa whale ata. Mai moa ma le whale tō masanga. Mai moa ma Samoa a toa le nei e fiafi. Malu le vai. Malu fo le whau o tau whingalo. A fo I mai lava le whai porkalame. Toa le tai Samoa. O lo mātou tiu te whaasalalau, whaaleo, whaamanatu, longo puiali, whaamanino, whaamalamalama. A whaia pā o papa, la foia I whonga vātele, toi whaafoi mai. Ai ia mau pēa le tō vai. Tātou ta talo I le tua. Ina ia taulu. Ia ai tino a malama. Ia o asofo. Ia awa foi lo tātou watunu. Tātou whiloi taiao. Asiata, whalemalu. Ma tau te iae, lunga le Blue TV, soifua, mai manuia. Ua sa o le leile whare o loa manenu. Filifili leo whai o le talo whakau tai te fia whatawina. Mai le tolu se furu fitu se furu se lau tala, eo atu lava I le lima se lau lima se furu tala. Ona filifili lea o le upu check out, e wha mautu wai lau whatamu. Ma le tua, whatumu o wha mau ngai peo lo swafa antoa, e meli po se numero le telefoni, e maisi o le tuatusi.
Molo ainga i Samoa, manatua, whaatumu le swafa, ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na ila ufatau. O loo avanoa le online banking mo New Zealand, ua sa o le leile whare o loa manenu. Filifili leo whai o le talo whawauta e te fia whaatawina, mai le tolu se furu fitu se furu se lau tala e o atu lava i le lima se lau lima se furu tala. Ona filifili lea o le upu check-out e whaamautu wa ila ufatau. Maratua, whaatumu o whaamaumaunga e peo lo swafa antoa e meli po se numero le telefoni e maisio le tuatusi. Molo ainga i Samoa, manatua, whaatumu le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na ila ufatau. O loo avanoa le online banking mo New Zealand, ua sa o le leile whare o loa manenu. Filifili leo whai o le talo whawauta e te fia whaatawina, mai le tolu se furu fitu se furu se lau tala e o atu lava i le lima se lau lima se furu tala. Ona filifili lea o le upu check-out e whaamautu wa ila ufatau. Maratua, whaatumu o whaamaumaunga e peo lo swafa antoa e meli po se numero le telefoni e maisio le tuatusi. Molo ainga i Samoa, manatua,